Check. Good afternoon. Laikyang shunwi. Shalom tum psychorally midlaye. Kala acha panel discussion on Autonomous District Council hili tum psychorally welcome sadlaye. Acha we ranye hi Indigenous Hills Network na organize samida kleine arui hi Indigenous Hills Network wa YouTube channel ila live sadlaye. Acha we event hi Shatsang Construction Powered Samila ka organize sadlaye. Kala Royal Caterers na acha issue milwe sponsor la samida ranye hi chatwakida leidelaye ntum psychorally sorintan haure iwi khayakishi iwi lekshi shalami deleko acha hi ringphala khaya event akanga sadalaye iwi ranye iwi program katam now bing we maningla itum katong ga we organize ka sali chungmai thui da rajang dak le shnau ragazang ye ajang sadale jena ishi awang rabing rajang dak len tung tong le yang dal ga ajan ning khulum sang phang dale ye next ADC election le wa shnau hi ADC chungmai shokhau ni ka da am chut am ha tha da ka theng sak dale ko jena ring phai ye ning she na tum rajang khami hi ring phalak dale ye aja we program hi athang tiomai ka itum san khang ye sa thala aja hi itum resource persons bingmang mujila yang kharali itum we kathana khani thot long now kathana chung khara jang da itum le ning khulum ku chung ka sampang sak da le issue hi ari le da le issue hi itum ku tong go issue nga sa da le juwang burden le mi laga juwang itum khisa ka phara do ngrum sak le laga itum collective effort mi laga issue hi solve sa khu sei gi juwe ning chuk a khwe along li ra ga jang ne da shan khu da le juwang ning shi ari yang da li shi tang khulum yang la long thei da le jing sho ka tam na long rupai ka tam na long wen la rad le ishi sambu raiping ka tam na long hunpun ka tam na long rad le ye ka te le ra mo man da le ye ra jang mi ser na tang khu shnau long a je mi bi chung ka ra da le ye he we associate unit la ra la itung wang ringa pha program nga sare chu wain tung tong li ning shi umpung ka pha ranye nga sare na tum ra ga jang wi manga aina ga ji hi make up da hangai da le ye a je itum program sa da le lin tum program tiong mai ka wa sampang hai re flyers and ji ho kai ni e flyer aina ya e program aina acha we ningrin hi itum Autonomous District Council hi khilak to ga ji itum acha thengai Autonomous District Council with powers and functions hi ka tha da leidele itum na article 371c da sha shone hi khilak lag ji itum thalaga mag thai hi kha chung da le fa ji thai itum society li jen acha jim thalain thai khu vai sa se HAC hi article 371c walung azingli leida kleini hill areas committee hi thai khu se kala itum na arihon issue society li tiong mai ka discuss sadale six schedule hila itum wi wang pha khamai le la hi itum wang khangtan la phara la jila discuss la sadale achi itum chila thairo ko ara itum ADC leida klei hi mathala ga na function sadale la powers and functions mi da klei hi king jandale ADC wa alungli ka tha ka wa itum hak sang rai sang pai ra chila itum discuss sak vai sa sai 2020 hili term kup khai sa ne 2025 kup sangra da le kajan ka 2020 to 25 hi terma kup la ka election ka tharsa ka thar chat ran yang ka election masala le de le itum society a sa da itum ka phungna wak sa da itum ki sali do je question sanga ye kala hi ka tha we jangjar hi le itum we long now being itum we kathana being elected representatives being itum we CSOs being or itum as individuals itum we sakang yi ji khido itum roles and responsibilities ki mai leli kliang ji ache itum mai sa aina discuss sanga ye itum khya shi ila khaya resource persons mati rangru medele tangkhu wili kala area feel hile thai thang mai la khai ping mange atum mangai na ache itum Taishin ko hui sampang ra chimang majila iwi aja iwi ningrin ishi itum na organize sada kle ningrin khamataya khanaba presentation topic your presentation mang majila itum razang da kle ping wi huena matha khamai kujungka taishin khu ngai da le natum na valuable inputs, valuable opinions, share sang sangai. Kala questions kamathala raisa laga hi yu wang mangi kiji machila on behalf of the tangkuls, on behalf of the tribals, etum questions la raisa laga mopung phala khai kala athai kham thaya ranyeng sang sangai ji remake up da hangai aji political agenda akhalama lem ko itum ko phungna wak sada itum mo shun le itum mo shun hi katha da le de itum mo shun hi itum katha da khui paira itum katha da ngurum da haksang raisang paira ga ji objective and organize sada kleine panelists lila youngava parties
party kai khui mi chang da le pe da le politician sang da klei nei kai khana party shi represent masang mi mane ki chila leisa la pai ko ka program hili chana pai khawai wen sa khai ne yang jen nan thung tong te na main ma sa mi lo mara clear program la ai shi party mi pe na awai shi mo hongai ne chila leisa ra yang ka khosere atam ma ka cha or program chili ma ka cha or ko hoping ji wi atam ma ka cha da le dal nei jen nan thung te da mo khimi lo a je hi athumi political agenda athumi political interest ma tu khwai la khara maning ne you resource persons being here ashama ka cha party mu tu he ka in a mic of sam yore jen resource persons being jina chi teo ko mind sam lo a ju program hi for the interest of every one of us for our community for our society ni jen chili base la ka itum discussion la khikare a ju wi program organize ka sa hi sangkha muchukra khai ne ya ADC election hi sauni ga sao la pai ka ji la muchukshon itum shashon la la masalak thu jare itum khani topping teo ka discuss la ka yo the hi Indian constitution wa li Arya River Indian administration India li okthuing room da leo gida hi mushun itum li mi hai da klei itum la mashiman la itum khui ka pai chi la khui se ne da chi itum discuss la ga arwi in a hangai athang powered by Shatsang construction the Shatsang construction he proprietor Mr. Tungyang Shatsang itum kharjan sa laga as khanui thot akasada itum malung changi itum khanui thot with voice la saika ma hang sangai mane itum na theising khui laga itum na katiau khamang ga thei hila itum society li contribute sangai itum collective effort mi laga itum wi mushun hi khuisane po khuisane kala itum khani thodak sa society li contribute saran je sa se khar thot ping mangli kala former ADCs ping or aru ADC li jang dakle politicians ping mangli machi hamaila itum khani thodak sa da itum kai jaw saran waran je sa se gi juwe understanding a ko alongli a chu program hi quick shock ne chu waina thongyang Shatsang and son oping lo chung kaning shie kala chiwang ma jila athang mention side Royal Caterers na aja da hi katha itum ya recycle ro wiwang pha khawai da program ko shok dak leila ila shuru khungai da ina kapolam pom ne request lama sam ko kha Royal Caterers amai khing thing shimre ananing kala gai na cho achui program li kharaping li ina khalemani mi zake da na iwi partake chita da sake da anla hangi chiwang ring phala ge acha program hi da ning khangrai ping like minded ping nei da sami da klei nei jena ituma outcome la mathara da shit sange acha rajang mi da klei chiwang ina mong mi lo program ko kupain tan khang ru mi lo chat la itum changrum se kala ari live an yang da klei ping mara rang da lei da klei ping ka ari announce mi da klei ne acha phajare phaksara nang mi lo ranang bai fu program hi ke shek wa yang jena ranang bai fu ye acha hi rin phala khaya ranyeng sang sakse na thumrak jang we mangai na ranya hi productive ka sang sar ko chi hangai ari thum na program hi mathang chatwa khwai sa se ina acha we khamataya program partakers being introduced saminga ye kala athumna sit mangali haime da kleli kha shokpa mirono in a program shem ka high order in the pashoka ke hierarchy ki khala mayang luke aje hi ka tong ko wang sau gi da protocol mayang luke in a kare sada kui rewarding soro chief legal aid Defense Council Ukhrul District li introduce samingai dalaye anahili shok mi local anali lekshi pangran lag samingai ye chi shok mi thada no city chong lekak shok pom mi rono ya recycle na pang ka welcome sa khumi se my watching le ka khnya sada firstly amai hi chingchiroi wen ne in fali pam sai ar ukruli beisa laga ithumli khani thot pinli ka tongai laga na kala yaru haksang rei sang vai wang odrong utsada klaya yar khoka khane ini Shillong li first day tang khuk tam lawang Shillong with president sa sai amai hi chiwai na thei ra kai ne aning shira jang khamiu wang ka khnia sa da kuira RS ngran chui hi former ADC ne ari ex ADC members forum Manipur convener la sadle ana pe wen ne amin Shika Shok Mirno. Ishawa wing sot now ne. Array to the program Kangrum Sampang Daglay, Kachunga ring pai, Ningshi, Awi Mangaina Aja itumnala, Kachunka, Tashin Kokui Sampangram, Nakatumasada, Queer Kapangpang Zimik, a former executive member, ADC Ukhrul, and La Hishonka Shok Mirror, not the Louis Wayne and
itum wing jaili one of the youngest ADC members akane kanu thod wing jaili thai thang mai la gaina ning sang la gaina chatak le akane last but not the least queer ashankasar social activist an la ka shok mir no sit ran me da klele kala lekshi pangran ni ka shok mi no itum gujung na theira shangasarli social media li kala itum media platform li popular sala ge hi cha dong we na ne awi mangai na la acha itum na gujung ka theising ko kuisam phangra ka khar la sam phang la pai awe na acha ka khar la tyo poshai la pai ka inala li tyo khar ra jo khar ro gra chi all right ning share acha ichi we kya shingila khaya panelist ping ne atum mangai na atum topic of mieda klene firstly atum the topic mieda kle hi present shoksare present shoksak va atum le minute thrada phanga each mire politicians being sao social activists being sao da 15 minutes ya jidle atum je ka 15 minutes shi jin telagan shi jin mi faisa say straight to the point matuelaga in a rin khangai ba na ba interaction ba ji rin ngai khamatai ba ba atum khamatui hi matui mi khai chili be salaga ashama itum rather clapping hina tyo mai ka han milo online na la question kuire jena online li yang da clapping na tum la question ngahan ngai le ka ba ngahan milo ka ngahan khangi ping ina kuiro ko mang han khangi chung khara tai online le yang ikipak la ji ma thaim ne jogi da chat khang han lang vai ji ping ji wa mang han mi mind ma sa milo ka mature sala ga na atum na matui khai chili be salaga khang han ping jing han mi ke jena aru hi itum program hi mathang ta chatak vai sara kharesa da amai kuire working sorona our topic hi autonomous district council according to Article 371C, legal perspective, na itumli ayin na are India with constitution na kathada ADC le empower sai le kathada hangai le ji ana mai sai na chithai mira chuti jangle queer RS ngran chuina are we ADC le dak le we powers and functions kathada le lak ta le ji ana tyong mai ka itumni chithai ra kala election ka sang ka masala le dak le itumi ka thala sajad le do gji itumi mushun itumi rights ik to ing room laga ana jithai mira ka ka thuma sada hill areas committee and a six schedule we khangatai kala khangarai kala hi we powers being hida kuira ka pangpang zimik and share shok samira and then last but not the least kuira ashang zimik ashang kasarna responsibilities of tribal bodies leaders and the public for proper functioning of ADC, itum CSOs being, itum elected representatives being, or even political parties being, or as individuals, itum yari being in a kisalaga ADC, matama the function sang sakrado, kala ADC function matada saika va itumang ki kanaka tada kanak jiji, itum nakwaisa se. Generally make up the yari saiko na queer working soroli podium hili welcome sa presentation hili shock me ose asham interaction ni chili changpam khwaisa se. Jena nashina singra de lika shock Milo, queer working sorely are psychorna pang peda welcome sakwise. Kiyashik Baya, we co-panelists being Shado Uja Kuirang Ran Chui, convener ex-ADC members for Manipur, Kuira Kabang Bamzimik, former EM ADC Ukrul, Kuira Ashangasar, social activist, Lashohi Hosami the Clayata Forintan, Chililang Maidaraga Zibaida Claya, long now data the winner, Rangrumi the Clay Gatanaping, Etum Psycho really. Show hilila welcome gasai nang soda ili mi kahai ili mutilo da mi khai topic autonomous district council and according to article 371C hiwi maramli article 371C we maramli discussions ha sa jai khaba ili wa hiwi historical background hi lagtiau ho yangai Create the Article 371C, who is structure, who is foundation, he British administration lays Hamiai Sai, Jibahi, Hangai.
atama khali British mararang laga itum miyur hiva ichicha ramui ichicha area wi siyan jikan yan za yan reti ngak laga itum okti ga sam yur na jang enara British pashin na itum inglei hi colonize rasa khuyai de jaina itum di democratic set up democratic structure hi itum di introduce rasa mi china ka thada jai ka wa itum wi judiciary system legislative system executive system kachi hi British na itum wi ngalei li razang jen itum li introduce rasa mi itum na chi embrace habapam atam chili Manipur ngalei hili judiciary wisongai na yang sejai ka wa Manipur state darbar da leisai Manipur state darbar hili president akha appoint sa laga president ji na darbar je preside sa laga all the judicial matters on a dil sai jang now article 371c with connection hi hili thai phok hai ne ji ko phungleli jena president on a direct deal masala vice presidently power delegate salaga ko phungwi case pingchi deal sang sak chi thaidarak chiwena ko phunglei aina mainland valley tampa ko mi pingwi itum bithada ngatei da administer ga sa ga ji chiwen thei phok haini je administration wak jai ko political agenda ko chihoka laga ko phungli wo administration ji singang sa ge jang chiwi thili ramaman isi India na independence samphang jena British na set up some kind structure jiwa ko phungle wo separate different administrative zone li hierarchy ko jiwi spirit jiwa independence samphang kai jila machat ngsak mne china ka thada independence samphang laga 1956 li India hi under union territory with status li hai laga chiwi atam li la ko phungwi administration hi yangsang khawai da standing committee da haide standing committee hi na ko phungwi administration li ga tai hangai na tampak je hai laga ko phungwi administration ji yangsang nge ji da le je ko tong hi itum ko phungli pan da khle itum wi socio political economic standard hi thelaga British ni da khai khmine ji ya hangai chiwena 1972 21st January Manipur hi full fledged statehood sam bhangjang statehood ma sam phangrang laga issue autonomous the Manipur Hill Areas Autonomous District Council Act 1971 hi annex hairi hi pa hi wa ili hang logic wa temporary arrangement. No, I'm not undermining the very act. Act he undermine kasaba maningla. 1971 we act he. Manipur state he statehood full-fledged statehood sam phangaura. China Britishers na establish some high separate administrative zone li hai dakli we spirit hi pa hi machat ng saksa ji wangai na full-fledged statehood me mirang laga. EDC Act 1971 hi chili kanap khaini je the spirit of separate administration or administrative zone chiwithili 1971 we act hi annex hai withili Manipuri full fledged statehood mi now is la jang China chi full fledged state samphang hai withili soon after that 1972 kum on 27 constitutional amendments chili article 371c hi insert chai article 371c hi na khi hangau la jila it empowers the president of India to form a committee kachine ji state Manipur state with chief minister chief secretary ki pale coming me panlak mane it says the president of India na committee
aka form sa ka vai article 371C hin empower sa how gida in exercise of article 371C the president of the then president of India V.V. Giri 20th June 1972 li presidential order hi sem presidential order ka sem hili ara khangatai tai subject matter je hai lag laga Chile main sada hill areas committee that set up sami committee hina as far as anything that relates to the hill areas as defined as recognized under the Constitution of India hill areas committee hina yang sangra the hill areas committee constitutes sami ai sai chiwi azingli Matai mai kap kaji akapana all the schedule matters as it relates to the hill matters should fall under the purview of the hill areas committee. China ara hill ADC under article 370C ji how kita ADC hi 1972 before the issuance of this presidential order EDC Act 1971 baje annexai hai. Ara jipachi chui constitution powers and functions he. Presidential order chui schedule matters li napsangai reji. Chi thaiga ba HAC hi na powers and functions of the autonomous district council hi. HAC hi na yang sangi kiji. Iwa Atamal Leila, he was schedules matters being here, Yepa Tanga Yakshida. It whom schedule his schedule matili, presidential order chili. Schedule matai may cup importance, how may trigajipa in a schedule, second schedule hipahini. Schedule hini kili kizangalaj 13 heads. Hili HAC na Singapore, HAC na Yang Sangran. HAC Maningla state government and the firms are by 13 heads. Number 1, development and economic planning within the plan allocations of the hill areas. Economic planning, number 1. Number 2, constitution, power and functioning of district councils in the hill areas. District council, number 2. Allotment, occupation or use or the setting apart of land other than any land which is a reserve forest. Reserve forest makhaninga ngalay forest katonga hi government department ako wivang or any developmental project wivang set apart samira chekhawa chila HAC na ngiyar migi gijindeje. Number 4, the management of forest not being a reserve forest. Forest chikaje reserve forest chekhawa it becomes the property of the government. Chiwang in reserve forest li itum na panglak kaina against hada khali chiwang marama khali itum aruri itum Manipur context li jang any management of any forest chithai go itum ko pungji li itum pangli le dele the use of any canal or water course for the purpose of agriculture water rights. Number 6, the regulation of practice of jhum or other form of shifting cultivation regulation forest use chilizangdale, establishment of village committees or councils and their powers and other matters relating to village administration, social custom and practices chilizangaire. Number 8, public health and sanitation. Number 9, appointment of or succession of chief or headman, social practice lizangdale. The inheritance of property, this also falls under our social practice. Marriage and divorce, same thing. Social customs, very huge subject. Social custom, social custom, hill area committees will listen the nobody can touch our customary whatever hill area committee yang sangran. Or 13, any other matter which the assembly may by resolution declare to be a matter which shall come within the purview of hill areas committee. Hill areas committee na yang sangran ne kijiping ko tonga yang sandra kijikasane jang. Hida pangshap hak mahalak aina hill areas li mihai da khlehi
itum he li base halaga itum bylaws mi sempai why not sempai itum laws rules and acts mi sempai why not sempai empower side the glene kahang tha the chief minister of state chief secretary of state ne empower ka samne ne we are being empowered by the constitution of India and we are only answerable to the president of India they ta da hak mahalak kaina year mi hai the klaya constitution enshrine sa khaya constitution mention sa khaya hi thagui article hi sichin laga itum sawa ka ki ya ka hak maha da itum okthui pai ni kya khring pha da okthui pai ni khla ga ji ni ji hang ngai pa wa he had the constitution li sang mi haira it is equal to nili khongpai li chat khai sang me le ma cha ga the nang rai chai da I hangai hili lai da khlai hili hi tha da schedule hili mi khai mang hi ko tong I cover sai da hangai itum narui ning khrik da khlai a sha ma government na isli ji thol bai da a sha ma hili hi tha kai thau ni ga ning khrik da khlai hi ping hi ko tong itum na secure san la kai na acts and rules by law sem khil ga itum khlatawi administration li hai laga sani jiwa itum mo ring phala kai na ngam the I nok si shabda de yang ya hangai a state within the state the young state li sala la jiwa lungli itum own administration aina separate meaning sala into own administration tha da itum culture custom everything land and forest ngak ga itum pampai ni ga kichi ga sane then our present condition stage hili yang ga bo kai khana la hangai inal khang meaning nei bai bo the present HAC has become a toothless tiger the jang shankha khama ga darum makel ma jang le ne jang the chile khomshung la jang awe ni thum hi mayon ge gi hi hill areas committee ping na yang sangra athum na direct annually act we are issued singum ka chi the governmentally report me gi ne and the government has to report back to the president of India or the functioning he asked for the rules asked for the act he masad le ne je ga president will directly intervene sa laga direction ra pai gi state government li na khiwang na chim sa thu na chi thalo the direct president na intervene sa laga hi direction ra ga pai provisionally China itum ko tong aroi appeal sa khangai ba in the last part of my presentation hili in appeal sa ngai ba itum ko ka sap lungra irrespective of whichever party you belong we need to come together later khlaya 1971 we ADC act hi we need to give more wings che pang ming sak se ji pa ji wa thang khang da the temporary arrangement da hangai chum statehood sam phangau re jain administration Manipur state administration na ka phung nau pingli interfere ma sarang laga hi hai mi sa sei and soon after that 1972 statehood was declared hana wi ji tala sai ga ye temporary arrangement ne China later clay act pa hi let's all come together and give more wings for our betterment ji hangai rari now the asam mat discussion ni la ki khala sapai kha salwi now sei ning sila kharin tum tong li Ning share queer wording sorely and 15 minutes committee 15 minutes makam ne 14 minutes and a few seconds atom talaga shi chin milga itum we thairan ka chungka share samere chuwang ning she ara itumna ara ava lawyer side la hontai ara politician bing wan na vai sauruma queer RS ranchui and ara mai tyo mai ka mai wording wan la tyo relate sala pai ka matai la ga na ADC sa sao gida ADC alungli powers and functions roles and responsibility ka tha legala the election masala leida klei na itumli ka tha da satzu da legi je queer RS granchina ti pai fa ta mi mi de lai ni share ramai thida ikatha phagam ta dam samphang hang sa ka sa pha jili ning sie kala program organize sami da clear da sorin than Hills Indigenous Network, kala sponsor sami da clear. Satsang construction na Royal Cater, Ningasi, Eagle itumui, colleagues, Pingman Matuna na tada Ningsi da Hangaidale, Iwi Kayagasi, Iwi Salam, Iwi co-banners, kala
iwi colleagues oza sangla radale rang rom midak le ya social issue li concern le lagena rajang gaya tangkhol wi yersho lasio long na we ka thana bing kala ichumwi hi tarkal le phlung da ra khaya members ai koroli iwi reng pha ning si pong sok ngai de le ili mi gaya topic na effects of non conducting ADC election kala power and functions ke jine hi ngarai jada the share ke ji wat ne ba ADC election hi last election in 2015 li ka sanai tam hi 2020 li ku phai nei tiltate masala le gai nei hiwi impact ara hiwi effect khigla jiga itum nang rai jada the share de le iwi phap ka dalia governance we keep le political institution ne governance keep le administration baralai sad le fund misallocation le de le agala matai mai thida hi political institution agala sad ichumui na ili mi gai pangsap right to adult franchise it totally ichumle deny sa haine hang se jiga na iwi existence deny sa takle marama ga jang da le ni le government na jang kala ichumui ka thana bing na jira ichumui people's representative ping athumna sami ran hi ani na hi ada chi teu mai ka briefing ka sane ara isi wi bawaran chambai mai vai jau the local self government ADC hi khle ni hi chiwi thili election sarai 1988 li occur Chandel Tamenglong Gathai suspense awe dissolve awe 89 li Surajambur Gatha Khangdei district dissolve awe whereas Sanabdi till 1993 function site that shows ADC existence autonomy ne jine ngating de chiwi autonomy le ji ke ji thini chiwi presidents le de le china ek hi 2006 li aksi amend sai ek che mathala ya Dr. Ram Mutam le sanai kakhne le 2008 latest chiwi amendment sai 2016 17 le la third amendment fourth amendment sai kare gum ji 6th amendment 7th amendment right 6th amendment already itum layer 7th amendment discuss masarang ka 2008 third amendment we let this additionally evolve sa khaya power bingji ina itum aram in depth discussion sa ta pai mai khwai in detail na da tam jang la hi chi thingai ne isi uli itum le power evolve sa khai section 29 we ADC act 19 section 29 we jili matter 28 matters miaidele one jili the maintenance and management of such property movable immovable and institution as may transfer to that council by the governor ADC li mi gaya department chiwi thada ngalei la pai ot thada ngchu bai la bai mang chu la bai ka tong ji maintain sa ka bai additionally devolve ka sane ka still ji government na kika in spirit na kika la implement masam ne order la mi haidel musok plak manaji number 2 li construction he PWD department ne construction repair maintenance of such road bridge canal building as may transfer to the council by the governor he PWD li ne whereas council li kika he paper mangena leidak lego arula kika in spirit na kika function sa khai malem ko fund allocation malai manai ADC li hisalu kika fund allot sa khai malem ni number 3 it's establishment maintenance and management of school up to class 8 see section 1 we 3 ni 19 li adult education and non formal education jili la hili
club of Sawi education department ni education department ni up to class 5 edisina primary school edisina yang dale whereas ek na dil class 8 chidale karman kick in principle line transfer sa khaila mulai mane kala sender scheme except midday meal la agency now lai laga implement sa khang sako kajang khat bawa district council wi CEO hi nodal officer sa gi ne ka ZEO na sa thyo itu mo local self government lai laga barrier government na ka ngadai da hai mi dale hi itu mo possession ni China number hili fully health and family welfare establishment maintenance and management of medical dispensaries and primary health sub-centers mai edc li leide le doctor aka khani leide le sai malai lem nar nurse la akhalam lem ne ukru gan dex le khango zo staff aka khani leide le re dispensary phanga thruk le ka fan akhalam mi mada ki ga function ma samne at the most the district council na sanction sa je 5 lakhs ka thai na sakla ga na mini sai fan ma le da sang state government na fan ki ga hi paper ma ngai na le mi da le ni la kam diali ka phangali hi establishment and maintenance of gather bone, including such functions under gather trespass. Hila, tada veterinary we line, hila, tada pepperina lay the clean, or chicalam samne. In number 6, in establishment and management of market and fair, construction, repair, maintenance of building, connect, here to me, market. It may town, small town, because Ibasi in he. Hila, may, matek, district council not other. Many saka pai jendang the Sada clinic, proper funding akalam lem ho he. Principal ekle a bunch of him, yai the clinic, ka funding malay mother source chimakle wang jitha itumli problem jitha the lady. Kasinili water supply and sanitation scheme. Water supply hila district where katong edisili mi haini government na power va devolve sa haini whereas state government na monitor sa jang district council li BCT department lam lai mane transfer masara mane principal agli mi ai re da jang ne ka masara mane mi mane jang Kasinel agriculture, agri department now like ni. Kafan ka thada mi. Singo makli lak panga. Hardly. Function sabay mrao, hum sabay mrao. Saklay na wahanga ka 50 lakhs ka tha. Singo makli institution na kana 50 lakhs in the department na ka ran sabay radap ningla. Next to impossible ne in a company there. He power he transfers akalam samne. Just paper and a later clean hila. Because equally horticulture and floriculture lay department behind me the lay. Fun nil. Because younger the beneficiary ki ka tonga. District level never it to me edicina recommend salaga sagijini. Chiwi provision and the Miami. Centralized Saserawe. Decentralized Sagizim Ningla, centralized Saserawe. Animal husbandry and veterinary department wale delay, district council di. Ka chila fun akalamim. District council with dispensary kale delay re. Kukuli. Ka funding akalam lemne.
veterinary doctor a khai mi re ko bar district a kha ji ta da maintain sa da clinic government nai thumli pangsap ji mi ai ra de ekli mi ai la ga khi khala musa mi le da le khang go jo ji ta da le ji la hi la paper mang le da le ne jenna management of fishery department kata hila district council li mi ai da le ne ka fan akhala ma mim ne department ngate de le jang sila paper mangai na le dak le ne itu mui relief disaster hila mi ai dak le ne di sili ka hila paper an le dak le ne fan akhala transformer sam ne paper an tha hai mim ni hila forest snap tile forest department le disili the rest district de le malai mane itu mu okruli la malai mane forest la district council li mi khai ne taxation ka tonga district council na sapai ka forest department ga de da hai district council le akala funding la khi khala malai mane ada paper mang le hai mi khai ne adang fishery we ji repeat salu de le fishery ka tha we hila chipa ma dang hili fishery a repeat salu de le china cooperative hila itu ma hili na part penga le jang ka jong nam thim de le re asin la khong thum na da le ya loan ko khui la bai itu mi BMGP loan ka thai janga da district council na sa share gi jot ne ka not even single chui khai 2010 basili recommendation aka khani sa khang sak ta the whereas we see 15 with them le akala sa khaim them hi government hi da dang reu nau khai ne hi la paper en hai mi dak le ne till date action akalam lem ne cooperative ka thai jang sports and youth affairs mi hai da le district level we ka tonga salo da ka fan akalam mi plong man hila narai ka cha action akalam mazat mana just paper en hai mi ni rural housing itumai BMAG kada housing scheme jang IOI BMAY jai da ron jang nimla hila district council le pura rural housing hila district council le full mi gai ne program ka tong aji hili ki ka sak bai ka state na ki khala refer sak ram lem ne hili STO DC na ta da sa thu se ro akhala mim ne jila paper na just amingen hai mi ta len except TT wili tribal affairs wili housing scheme now aka khani sam ga phang le de le re minute phanga extra myo ge no he topic khani khang ru mai da minute thada phanga ba tai re kdio kha okay jo extra myo thak me khai sa sen ne then TT wili jam sa da driver development percentage 50% mi gai ne ka whereas district le ka thran aru khang da housing scheme now ji mi re SSC li khang jon now lu ba thing phanga thra mi lu da mi re whereas driver sub plan in terms of 1000 crores le dak le article 275 hili community hall IVR ka tong jang not even a single ADC recommend sa khai kiga khle male lak ni hi ADC li full endorse la sa in ka chi da le yawe chena MI ka ta
minor irrigation hila edisili pura sing khawai ba ekle mi haidule ka pangsap ki ka mami mane fan mami la yang industry samsada gati and village industry small scale industry this really thumna carpentry la ba hiwi handloom la ba ki ga tra khale jang district council li ekli endorse side le ye ka in principle line ba in spirit line ba fund la ma mi manai kala government na officially hi salo hi thao lo ji wi ki kala endorse sa hai malai ba bam manai science and technology hila pura 50-60% edisili function sa khawai khami ne sam ka phang bing a thi de le re solar lem now battery na mati di phanga khami ngai member a khali jang ho ma la ge chi ta dang reu nau de khli ne ji kajanga da beneficiary kya darkar sa samsa da electrified maksa really solar idumna renewable energy ka da plan saragla ji hi program li sang laga tra kha in ka chila chita den paper only paper and I mi hai ne district that itumi library la district council li mi ka rulia department li ka library en nang da claim thim ni jang lai aga khni li mrakli thum khawang wai ka chita da aminge na le de le chila social welfare itumi always labai widow labai tada family benefit tonga ji edisina recommend sa gi ni ka hile edisili akhle endorsement sa grassroots we ga tonga ji edisili empower sai laga function masa khang sak hile dak le go jom and rural development TRDA hi 2010 li 10 mi tambasi honaga district council with chairman na TRDA with chairman sai ka patat le awe jam jangada rural TRDA hi pura kata dai laga edisili mar sagi ji department ni la rural development ni ka chila ngate da function sang saktali pangsha pa mi ai laga chita da sang saktak le jang yana itumi backward region grant fund hi Tamenglong Jandel snap tili sai PADB na Jandel Ukrur Rajanpur chita da sai chila just additionally 5% ka mang mi kazanga da 50% mi gi ni government na hi da dang reu dak le ni MTNRGS adang hi RT li jang khai ni 2015 basili some 25 days we actually enjoy sang sage jiwithili kusok le aw MTNRGS ka dai district council na 50% district council na yang gi na janga da ka jila 2015 basi with damli 25 days actually sang sage jiwithili 15 krali government withdraw sa thili aw ana MSTP district council li fund ba aminge na ba mi itumi ima market district council MSTP fund an ka sa ho ngate da khmim ning lang mane MSTP fund an ka sa ni district council fund ne government nang de da mi la ga sam ning lang mane chi da da le na hey hi IWMB ka hi mahang lu se ni Atom 20 minutes lang hai ne. Jenam
person function we pa hian ko sangau zai a ko pa chi a shuma speaker te utili rak pai sao se thaka hi consumer da a khni mang wat le ne chi ko sangau se chi pa chi ya chi pa chen ko sangau se ne jen ga ila district council na sa ser gi ne ka ki khala ma sa da le ne jang ada aminge nai mi dak le ni hila itum mi ki ka tong wan ji china power hila district we itum na tra yang sang gi ji ne ka chi da le jana I transport le finance im thalai ni tai me di yang ngai finance itum li finance and planning in the last hi mang hi hangau ne khung dei mang le ne tra ha meter ba tra le fe ka finance ki ji na budget hi separate akhlam sam ni itum li itum we planning janga da district we planning committee hi district council chairman na sa ge ji ne ka hila tisi na sai ningla district council na anything proposal kharajila tisi na hili kata dai bai rajili kuita khning laga mami ka sang lang wa bai je separate plan budget am lai thumo ithumai planning ji ithumli ekli mi ai laga function masang sak thumo chana finance hila itum na dex lembo sa pai thada sa khang hi tra khale hili matai lai na itum li funding additionally fund mi dak le 15 finance mi ara 16 raw ka 2015 to 20 with them 15 finance fund arula release masala hai mi dale ko 1920 we fund arula release masala hai mi yaw itum with them je ra ko pau de jang fund arula release masala le dale China 2025 krali 16 finance ragi inka chila marala le dale arula funding ji jada banao ekala itumli third state finance fourth state finance the state finance commission na khamile funni chila state owned revenue tax ana khamine kajanga da hi source ko thuman mi gi ne state owned non revenue tax state sender share tax the tax ko thumle ka source a khamang en mi thui ga adam le issue adam jili 42% mi sai total jaina 10% ni local self government le dak le jam sa Imphal municipal council katha district council katha hilimi chili 10% we chili 42% ni district council le mi ka ne whereas ATC function masa thure jaina asgum we allocation le just 20% ta thure hi ajon nang in office le thini chitha da le ji matai lai na ara itumli election ma ka sawi effect pa socially election sak janga ka itumi akhala nganai mai khare member le janga ka grassroots level le nang da tat sala ka anything any problem door to door washu ka socially gap le khang sak tha dele thei dak le ni economically itumi lansin li jika kasak kapai tiong mai ka problem khale ji lila ATC le gi jang ni gi ja le gi jang management ji ma mai khar da sa se pe ana itumi development ji lo ina just adam ji just development we hili teo ka focus sa gi ina iwi jingai constituency li just example se sa gi ATC tharale MLA akhne kasang jangda development grassroots with development not kasale ATC thranam dai me khade MLA ba jile aduma project khak mang sanda kala local we itum village level na mi sha ga uli mi thrana sambang da le MLA ba le whereas no councillor ba jile sha ga uli sha ga na khawa ne chan lang san ba ye hang khangai ka tongala hit by hit tada hang khilak rok jine ningla ka phala ka silang san bai jaida ana rei ka sang jilala fan nau ji ka teu ka mang thum li khmi jila management ji itum grassroots pe teu mai khala la tada ka tong ji sa khwi ji dala
and higdata hi arama discussion ni mthamai da sa se itumi sak zubaba development hamber sak hai itumi economy ling chan sang sak tak le itumi yerin gap ling sak tak divide and rule khang reu tha da ngreu hai mtai la gen hi ne gala politically itumi masun constitutional rights ni ai da kle itumi deny sa le itumi existence deny ka sa da le atong hi itumi people's representative pin na yang mirane hi atumi responsibility ne da ngai ni share jo ning share atam matik kacha khwere oja ngran chu na ashama our concluding remark le in ka ta na ore ari on almost 30 minutes quick hai ko and a fine kong ko pai la maning khu pai ka matai la ga na auji hang khang yi ping sau gi da hang sak hai ne itum adc hi ka da function salak lik lek ji itum observe ka samai ne yang khrang mai ne ka thein ka out wa alungli jang laga ko shok jang ji phai ji thei dak le important sala ge ju wai na atam je extra ji sada mi khai ne mingi la ge and then word side the khuye ari online ni la questions la kharata phogai interesting sa da le adc hi fund kuchung ka restraint sa da klei da thei sam phang ran masang ka phang departments kuchung ka me la aka khini mam thalai function sa da le tong le la masang sak la le de le jan mi gai kana the adc hi aka o sa shi ga khiwa election la zangai kliang da la han phogar ko the arm solution ji shogra sa man pai ya ariwa nextly important sala khai topic ako wangina kuiro ka pang zimic former em adc ukruli hac aina 6 schedule we khangatai kala khangarai kala hiwi importance being hi ana share sami kwa atam hi midlai alila ari hi 15 minutes atam mi gai kala ashama hi concluding remark la mi serai tha da chi wak la hai mi sa pai re awula mai topic hi tyo wa sa barma additional tyo ka sami wai sami ro ma mai pam ni la na atam midlai ni shla gai re oja surin than ni hikda ishi dang khon society na tarkar sala khai topics being hi Kushok laga panel discussion viwang atam maran khami le ki gamogni nga ilila atam khilo da chika mi jiwang ning shi share itumi iwi profession na legal expert lamning ne kha legal point of view le tra kham du gi jile tha sal mung sung wak sung le sal na thumna la machin sang mi ma no topic hi vas vasau ta hiwa tishu da dambala khaphuira da phaning sai kha ko shira gaina issue host pa na 15 minutes yaw with ara phaning laga sagap that ka ma phung ram da khnai na akmai jap khui laga hi ka ther ko to khung mi tha khung gil daw la hi details pa va sham discussion bali shoki gil dai topic mida khlepa na HACI na 6 schedule khamine athang HAC hi 371C wimramli oja voting na mutui mere to chunga wajili cover sai re jure HAC hi wa 371C hi malai ni jiwa HAC jila maram re kha HAC rather glehi background baji oja voting na hangai da 371C hi tribals being we kharing kharagli yang sang hawai da tribals being we custom identity history or laws and order katong hi mainland peoples being jiling room laga majat ka bai layaw with the tribals we rights defense sak bai da khamini jiwya lungjili president na presidential order the special power president we pangshap shin laga HAC shamlo the mi gai ni hi HAC hi area ka jima maili cover sakla jiga athang wi tha the social laws yang social laws tra ka cover sai re land laws cover sai re abongji in mabalu ke kha hili thumna HAC we ot ka sai hili pangshap ka shok mag shok jiba hili teong mai kha machin sange
he itum khaladana HAC he teona mukhui baim ne kiwangla jikaba it's a constitutional body ne HAC he constitutional body ko just committee ka set up sak mimning ko potia ka form sak mimning ko ka constitutional body ne constitutional rights le kala hili da hange it has the power the HAC has the power to recommend legislation and advise the government on matters affecting the hill areas, which includes tribal customs, land rights, and administrative practices. The miyai khahili itum khaladana interpret thada saplungi juba points siba khigla juba the HAC has the power ji ka jigtha power da ka jigtha pangshap mi da not simply bar kami that is just pangshap ne da kami ning ni wo legal authority legal power mi ji ni wo hi thum phaptak zagi ji ne yaroi bing la legal power maning la just power mi da or authority la ye da sa ga ba ji ba itum va vai shong fu ji ba tang ho ka legal power ni ji ba hi thum thai zang sangai Hili legislation and advise the government the power to recommend legislation, law and order sham, advise the government on matter affecting the hills. Ara idumnava law la sham baish, law la sham gulo is jawi, apam miyur pandak laiwa, tishu the tarkar sa law ji sham gulo, the kamini. Oja surin than lem the ya dam hikli wiki thai. Are he HAC legislative authority lamidale, budget we authority lamidale, kalahi itumnava HAC Hills Area Committee jiwi member being here. Are he being we authority midaklay thaga HAC member he Kibam in Salaga Hills we authority is in Jiglay the location Sabai, Sampatai, Hills we matter side the hilly, Hills we Naragada like MLA being Jimangna, HAC we committee member Sagijini, HAC we committee hilly, chairman the Kapanglaga and Tangijini. Ara HAC Baji Jana Tangai Sare 6 schedule. 6 schedule he got halwikla jikova 6 schedule la HAC la principle wa akho tribals ping wiwang general peoples pingjile kolo advance samai da chatak laimi pingjile ithum tribals now he backward samai how with kolo ithum certain identity certain history lailaga khringam use how with ithum we laws pingji fully union states with loina rajalaika conflict ra shok pai le hawida he we protect sak vai wang tribal miur bingli iji cha khala da we defense sak vai wang 6 schedule hila khamine each is arui with 371C hila constitutionally annex ane 6 schedule hi ithumya pamli akashidala practice la masarang Manipur states li idumi Manipur states li tribals being wang the mi khai act being hiva firstly 1956 we village authority act ta akhalai sai ji Manipur state union Manipur hi full fledged states rang laga union territory na lai laga kaphungnau ping wang yang sang khawai law he 1956 we village authority act lai sai ka after full fledged state one khai uthile 371C he annex sak mine constitutionally ara itumno 371C he implement kasa government bajili formation bajili ka jangne ka tribal area being wang khamine jawde itumno 6 schedule gi ba hi itumi yarui alungni traka kangjek thada shai thei 6 schedule hina
ithum bang pangsha phak mai khare o hitai da kahang tra ka shai ma 6 schedule hi pangsha play lag hai autonomous district council shem khamia provision na khane 6 schedule hi ari India we along tribal areas tribal states being matili implement sa da klini jiba Assam Meghalaya Tripura Mizoram da mati hili implement sa da klini our 6th schedule we ADC being hiva ka thakla jiga it has the power to legislate alayang legislative power la leko judiciary power la leko executive power la leko collegially financial power da la leijine legislative power the council can create laws on subject like land forest social custom and entertainment athang HAC will power hanghai bingji same 6 schedule hilig zangne judicial power hi ma HAC will 371C HAC will he cover sa samre judicial power hina wakat hagla jigo ADC have civil and judicial power and can establish village courts to try cases involving tribal members in court la set up sabai jine 6 schedule we alungni pangshap mi da leji agana executive power na khigla jigo councils are responsible for managing primary schools dispensary market fisheries so on and so forth jibaji thada lai lweriji financial power li khigla jigo they can have or prepare their own budgets collect tax and grant license for mining minerals pangshap HAC li matai ga khuiji hiya gade ADC RV 6 schedule pangshap ji jiwa prepare budget la is chau budget ji shamsang bai district is chau ji kala no we districtly minerals land resources khimai leida shijin ge ga ji ADC na license milaga permit milaga shijin bai ji jiwi pangshap ji lai ara further explanation avu baji muwarang la similarities of ADC 6 schedule and 371C he in a hange ani khani wi khangri wa khikla jiga ba tribals being wang defense halo tribals being with rights defense ha khoilaga no with development no with law shem khoilo da khamiya provision da thuye HAC na 6 schedule khangatei na wagatha pangshapli power and function ni 6 schedule by hina chungmai da cover sara arui tha judicial power ka tha hi financial power hila 6 schedule ni mi ka ithumna HAC lim jang ni jimning go financial power hi HAC li la budget hi ithumna purap sagi jugo kha hi wa through HAC hinawa arui da ADC kaji bahi laing sak jine ithumi district council hi Manipur context li Manipur context grassroots li ADC form sa milaga wa ara ADC na HAC li wagi ji HAC hina it's a legislative body within a legislature yang it's a constitution within the constitution jide HAC hi Manipur legislative body la kha HAC hi la constitutional body sa with they have the power to make law kadhada athumli law shem vai bangshap mi jo they have the power legal power to recommend consult the law niwo jivaina athumi law shem vai bangshap la yi niwo legal power mi jine ara HAC nawa subject sa dag le hi 371C जाओ उन्हें HAC जाएगा वो पोटी कमिटी बाजली भाई 371C we are lungli इधुमी grassroots level ली power delegate साधक ले कचिपाली channel जी चटखला जी को वो ADC ना HAC ली वारा HAC ना governor ली हांगरा governor ना president जिगी जी in principle yang I mean in practice in principle वो खीगला जी को वो ADC HAC president jidala
ka president on behalf of state li governor hai mi dala ara ADC nava 6 schedule ADC nava power decentralization go 371C nava power centralized sago hi subject to center go 371C nava tagaw nava 6 schedule we ADC nava power hit decentralized sagai center na autonomous district council pingli aru thada to power to legislate law, power to execute, power to judicial power, financial power miao ijinla ka athum wiwang 6 actually ADC mi da claping wiwang ma ka thagla jo athum channel hi governor li hangi ji governor li athum na law shemai la athum na kiki ka budget shemgar la ji governor li putap sa gi ji governor na ji state ling san na ga president ni hangwa gi ji la ga ji minau gi ji la ji ka ADC na wa governor li ma awi 371C level governor li on behalf of president hayawi the governor li hangre HAC na governor hi na ekung sa ka governor lim dung ganai la centrally direct wagi jini taga ba itumwi HAC 371C lim mi khai pangsha phila khi kha teu mai da lam theim ni se itum la budget chemba yo district we ara itumwi tangkhul society na discussion bali shok se tangkhul society na kala Manipur southern Nagas ping hina 6 schedule jiba hi trak burning topic sa da discuss ha jat lai lui ji thai kharar dhot we na hi like 3-4 decades back 6 schedule jiba hi la nga jekra khai thai kha idum a ka sid lam sam phang ne ma sam phang rang yarui la khiwang khla heli khimaram la yaw khla hi ga hangai na we idum hi idum mi Naga Yurbi movement ni ada blame ga dong ji mi ai mai ji le de ko movement ba ji la movement ni ithum mi na ka naw ne ithum mi struggle ga sa ga lai kha hi li ithum political implications khima mai jang ni khlag ji ba hi ithum phapta se 6 schedule mi maram ne hi li political implication tra kha le de le asham discussion ni khushok se atam na shul lagai na miao gi da he na shapau ge Oja, actually, Ari Oja Shang, next next, Aka washroom shock high tie, additional minutes Kakui Baire, at Sag Islander. Adam Shichin Baire. Ning share Ning share Daga in the Mahang, Oja Sorintan, ni Adam Lee Vireda. Ara Taga 6 sexual bajilina political implication lay Ajam of further discussion with Wang Natumli, Katioka, Nazek by make by 6 sexual hilly. Land and revenue, young land loss champai jilay yang akanava relief and rehabilitation he will lose sila atumna shamkui by ko aru with financial power jili license for mining mineral resources layer ko itumi manipurli relate salam juglo jibinji nakali wasaju raklak jipaji kujibaba itumi Manipur state si 3 major communities, whether we want to accept it or not. Community ka thum lai jigi jine Manipur state slipan nak lai idum nawa community khangdei ji constitutional rights enjoy salaring em ji lui baim nara adhumi India with constitutional rights equally ithumni ngai ja da enjoy salaring dak lai community chang dak lai ne maning ji thau gi de hi ka tha complex sala khaya states li ithumna 6 schedule hi khuyung saga politically ithumni ki implicate saklo jiba jina thum chuk salo mining we license mi bai lei jaire pangshap yang social laws lei relief and rehabilitation shambai haire taka aru with the education system li up to primary level atumna medium language and mediums of teaching
kie na teach tamji thaira ki language na tamji theng saksi decide sa by ADC 6 schedule wa jingle ADC na to hi gda hi thumang politically threat ser hi jaina hi machuklo asam ithum further discussion ba jili la khangde example in a site sak ba jila site sa sang na discuss ase ning shila kare ning shere oja kapangpam zimik HACN 6 schedule we kangarui kangatay kala political implications ka thada lei mai li chi mai sign thei mer ana ahi interaction li ning sakla gai na rather thei thai interaction li chi ser le chi shon da le jena itum audience ping na ashama hiwi topic hilila thala gai na discussion quick vai request sangai de le ara first topic presentation hiwi thana was speaker kuira ashanka sarli podium li request sangai de le acha ali mi hai dakle topic hi itum we ADC hu maram li itum tribal bodies being leaders being kala itum as individuals as kapung naok sada itum we roles and responsibilities ki leili kichi hi ana mai khai mira atam hi oja shangli itum psychorally atam khamtha khamiwang rirali makeup ta ning sie kala chahi katha ari we atam hili yari ga tong na nak tribal now itum ping na daila kai na tangkhul now itum ping na thaingi phunggi ji jiwi topic jirali subject ji hithada indigenous hill network pasina ran milaga itum hithada platform makali share sa khangrum plus sa khangrok hi hiwang atam sanga phangwang indigenous hills network li tracking sie kala iwi so now panelists being dilla ningi sikyak simidale ratsanga haya tam nauping kala yari order machadakle atain teda natum psychology la iwi ringa paning si salam midale mai mi machung mara ga ji thai ka live telecast sara ji hauda mi gi chung khana yang da klei ne kala mi gi chung khana la yang ra sara youtube li gi ho tamli daila kai na live ji ho da tangkhul no ping ayali pam da klei ping la yang sara jine ji wangai na ila da da talak sal infal we na kala gi jine da jaina anang thorji 15 minutes mang firstly mirror jang jaina ai da 15 minutes wang infal we ni ta da talai na ga hi wa khachot na gi jai de da ning la ga sa ne anyway point traka thada mahang la athung iwi mangawi speaker binam thala kaina hang serai re point important ga sakani gi thum hang laga I thum na khuli cha laga ot sa se gi jiba jina khamtai ne de khuyi I thumi ka phung nau ping dailai na isi naga society hi ot ka sapali thada khamatui pa na chungai ga hai bai jang hi I thum number 1 ling chai khwai sa se kapung wing chali na ko ba si hi tuitra mam tuim ne ka odwa sa da salaga athum na od manga khui mai tampagli la arom pa si la thada kham tuim ne od sak ka sami athum tra khlai ka chi chawi atam the laga ka chawi sonsa the laga miyur khante od sang rok ta le isiwa akhmai akui ma pha khui la yang akui aphai ma pha khui la thada mix up salaga masala salaga cha laga atang hai jang atam chadal od masa kan thui ga atam withili cha thui ga hai chili khunukli thada ithumai ni thunga nangre sarana atam jili wa mag tong theng rok mra hi khamtai go athang ADC we HSC we adu ada chung ga hangai re iwi na point ga teu khang tai re ithum ga teu ga practical line sa sai ga jine atang thangkamai ithumai them thangkamai pin na ek jim thala kai na dai hi wa kapa ping na gala thada kasang kala kachung kana la article 371C kikla HAC kikla kji ADC autonomous district council ek kikla kji ji thada ka thai ping na ba thai ser ga ne ka thai laga ithuna ma sa khui ka thai a ka chang ga dala jaina in ba point thada sa ga pai songai na iwer practical sawa pai songai na iwer ji songai na ina hangai jaina arui in the hang the clay hilla conclusionly thada chi thada tang sa pam re ithumi ADC mathada function sa khwa hi ithumi tribal long now ping na kathana ping na kala yaru ping na
ก็ถ้าได้ responsible คุยเรื่องเลยก็จีนี่อีทุ่มมีอดเงินรู้ก็ถ้าก็เลยอีทุ่มเนี่ยคีโรลเงินเอาเรื่องเลยก็จีนี่อะไรอินเนอถ้าได้ตั้มฮิตเดียวสลักเขาเด้อปอยไหนเนี่ยอีถ้าได้ห่างไงก็อาศัยมา discussion ปัจจุบันยารุยเนี่ยถ้าได้ห่างมิโลก็เลยฮิวิ topic มาตลาดกันเนี่ยฮิวิมาตั้งฮิวถ้าได้ในนับภาษาเสียทุ่ม analysis ภาษาจักก็ถ้าได้ 2 days 3 days เลยจังเลยก็จัง brainstorming เลยห่างไงก็สักให้วิธีลีอะไรก็จุงก็ไอเดียว่ามีให้เลย the problem is now สักให้วิธีลีสารันว่าเลยให้เลยขี้ปานนั้นท่านเลยก็สะสมรึกเลยก็จีฮี this is the big question อีก question ว่าจีนี่ข้างใต้เราอุ้งเลยก็เทียมตราก็เดลิไว้นั่นละข้างใต้นั่นละกาลอีนั่นละวันถ้าเรา whole day มาตุยโลจักก็เปเปอร์ก็จุงก็คุยโชคแล้วก็มาตุยไปคืออะไรหิท่านเลยก็ขี้ปานนั้นสะสมสิกเลยก็จีฮีสะสมรึกเลยก็จีฮีเลยตั้งเอากี่จีนั่นแต่จีวีสะสมกี่จีฮีก็จังก็จีวี responsible person จีเลยจีนั่นละจียารุยน่ะ pressure มีกี่จีนั่นละจีresponsible person จีว่าอีทุ่ม elected ปิงลี person ปิงลี leader ปิงลีจีสะสมโลดอีทุ่มน่ะ mandate มีก็ให้นั่นละ power มีก็ให้นั่นละอ่ะทุ่มนี่ empower ก็สัตว์ละอ่ะทั้ง ex ADC member นั่นละข้างใต้น่ะห่างไงเลยที่แต่เด้อ Manipur we legislative assembly น่ะพงจริงเองจีนั่นละที่จังที่น่ะอะไรวิ10 edition เองจีนั่นละที่แต่เด้อ rules of procedure and conduct of business เด้อ every แต่เด้อ9 sector 10 sector 这个就会，现在10 edition 的就得了，来这是讲，因为 last 阿个当迄里 ，page 155迄里，伊同咪20 June 1972里 ，we get in the order 咪个嗨，阿瑞同那 article 371C 的，我这个可以 ，hill area committee order 为1972迄，拜的，来这是呢。Manipur Legislative Assembly 那了 government 那了 recognize 那个不该那还没有的了 ，ignore sai 那个 ICU 里还那个疾病还那个疾病那的了，迄里来的来的了这 ，MLA 个嘉宾呢，迄位迄里 follow 啥那个我个啥那的了，看个人那的了，但还且是为么人这迄里了张海那个一通那去玩的这，么个人出了个这 question 这好来呢来的了这。The responsible person คุยครับปิงเนี่ยมันก็คุยลีตาวเลยจีจังมันก็คุยในจีนั่นเลยจีฉะนั้นเราอีทุ่ม election ใช่ไม่ทำไม่นั่นแต่ละหางโรคเอตละอะไรอินน่ะหางต่างไงบ่าวว่า ADC election เลยใช่สาราซุ่มแล้วก็1988ลีเวียนน่ะยังจะวิธีลีไม่ทราบอีทุ่มในจีนั่นละจีถ้าแต่ปั๊มแล้วก็สาระไม่ทำแล้วก็จะวิลีตราเขาmisunderstanding เลย communication gap เลยก็สารก็จี pressure เลยมีปั๊มไป at some way through นะว่าขังเตยๆวันใกล้ขนาดมันสอบไปมันก็ใจนะแต่อีทุ่มมี contradiction เลยแล้วก็จังว่าแล้วก็2010เลยว่าใช่เลย after 22 years gap จี1988เลยสักเว้นนะ22 years gap เลยก็ให้ได้จีอาจารย์ว่าจีเลย gap มาเลยสารละ power ก็เที่ยวก็หักไปจีว่าให้เลยก็Hiwi government bah hiwa ke jangkhat wa grassroots level le development le khwai wang government ne local body we government ne gidala ta lai sasik jiwa 22 years sili kep le khai ji ithum li tra khai kana sara dala ithum na ni le ka thui ke the tam jili ADC ki ka sa jili ari we thada horticulture we or khang te we mari we lui khwa we yopa we thada scheme now ra ya da mà thằng nào cái nó phân sang sa đây chứ 1980 sa tâm gì chẳng chúng thằng nào nó sa chỉ anh cũng là Canada đây chứ đó chú ấy nó chú ấy càng Canada chứ khi ấy nó 22 years kẹp lại học lớp chứ này chỉ phân sang mà sang thuộc lớp chứ thay rồi 2010 đi ra sa hay rồi 2010 đi sa là cái khné election chứ lấy chứ trắc lại rồi lấy sa là à thằng issue về đầu riêng chuyện này vào hàng ấy rồi 2010 we election like highway thili ADC we power devolution hi chief secretary na choi sa laga power 22 ka 23 la kai yang ji order ka showcase dala 25 August 2010 li 2010 we 25 August li chief secretary na read the principal act adu ada lai salala Council we election ji rag hai na 25 August li he we power ping hi salai pai the government of Manipur we chief secretary na 25 August li
2010 li order showcase zidala jeli 23 department chang e zidala ta ji tha da chief secretary no shokai la itu mathala ka na implement ma sa thu ge zidala ji we problem je jang ji tha da lai ko ji we thili 2015 li election ralu hai je sa hai ara 15 when 2025 li 20 li sagi ji covid 19 li pensang la ga ta ji wa thu hawe zidala ka khang te ba ngalai li covid 19 le election le zidala jang 2022 li general election sa ye zidala manipur ta 2022 li general we election was sa pai la ga adc we election khiwam sa pai tukla ga ji question hi hakla ke zidala kala yaru ina la hi mang thing man ne ithumi long we ga thana ping la organization ping la hangwu now ping la hi protest ma sa man ne zidala ithumi yor li ba phala ke tu khyaw we zidala government na mi ping na khang tai jat na akha ja ga ithumai ning khan de thao issue ji jenun sala mi wa sam ko ta kha ki ja khoi wang na yang kerosene liter khani mi sak hai wang na press conference pom la ga tu shok de le de la tu shok de le de la a song fu ke tia nau le kai li kilometer thra mi sak hai dang de la complaint tha de le ithumai hi li arui kilometer phanga wi sanction khuyai la ga ot ku bhai re de khuyai re song fu ma sem ja jile ithuma complaint protest ma leima jile ithuma rtm ma thama jile ithuma court le ma wa ma ithuma president le governor le whatever jile ma sama da ithumi yur hiwa ta da phala ge da khuyau da chen ma sa nei jile ji chen ar 2020 le election sa gi ji khiwa ma sa tukla okay jile ma sa ra thu re da ga ji wi thili khiwa ma sa tukla ji wa thala kai na ga hang le iliwa iwa thada kita outspoken sala ga jang straight thada ma tui re yang singai no lei singai lei iwa jili ma chat mane ha ithum na targa sa pa je we election adc we election masala lai dak lai hiwa ithum wi ka phungwi mla ping na maning ga sang wi wangai na thalai na ga hang ne maleng sangai ne athum na jang maram ji chung khlai athang ili ji dang ga mla ping election ji maleng sangai mane tauri la sa ho no Chakum delimitation ji 6 months li kupai 1 year li kupai ara sai pai tala garian dang dal khiwai na election ji ma sa tu ta hi we right wa thang li gang thi su da hili mi se right da khlai tam le mla hill area committee ki ji ko phungui mla ji li gang da hill area committee ji na election sa ro da tutak resolution pass la ga governor li pressure mi house ji khi kham pai gi da ji wa ma sa la ga thran sa da MLA Kipana, Gatrang MLA Kipana, he was in a press conference pom laga, Governor Li Chitai, Aka hanging now. The G, it to me mean a sapum pumps in it. China. Are we election masala like the Klahivo? It to me elected member being the responsible work of Quiwangne, to delay Tadang Sanga Yakala, color election team laying Sakangai, ADC member Mling Sangai. He Klayana, Atumi power or Atumi facility share. Suita ora chita ora ke chui ning ke tiawi ga chile thum ma them ne kha ngatai da khami ne power la kala facility la share ngatai da anau simpa nai ka avung ran tha da khai mi la ngatai da khle tha da kitchen khang ngatai ne jili awi wang akhu wang sak zum le lak ne kha khiwang ma leng sang ngai thuk la ji ba yarui na mla ping ling hang ge jili tai aru in detail hang mi ka mla li ma khamya ne da na thum ne li ma tu ru re jan i ma hang ma re da hang ai kan tum ne a vai melen li dam tu re dela khaji na tum na hang lo ka election mag sa adc mag le hi wa mla ping wi pang sang hai ne ka mla ping na thona mag le wang mla ping na maning song wi wang ne ji li khangwi ma le ma ne jang ja kha jai na 2014 li ithum ya thai na hang ja atam cha da gup sang ore i wi jang tam ta ra le re point i wi point khani mang e ya na ra 2014 li 2014 li order ak shoke ya 2014 li government order ak shoke ithumi backward minority we kala khikawi ja matter 710 ka sung la ga order ak hi 2014 li shoke jidala hiping hi khikawi ithumi tribal affairs li department of tribal affairs li transfer sahire da ithumi matter of khangta tang ithumi scheduled caste li ithumi minority other backward classes li like saping ji 2014 li
are we principal secretary TA Hills and SC government of SK Dev Verma the other principal secretary satamli and July we 14ly 2014ly yang order ak showcase dala the tribal we wang itumi ADC we kick wang kanalag hai de dala ara 2016 kraina ti pamai na commissioner TA tribal affairs and hills sing salui dala China on October 17ly government we are tung we the cabinet we court sangai the 16 jili kata luiser how is the atang tribal we departmently item thra si ka transfer sara ga je 14ly order show ga je 16ly kutu delay chalu how te je chena tangdala jiwe atam li like sa MLA ping itumi leader ping khipa na ka protest ma samne complaint ma samne is the je itumi hi atam cha do ot ma samne ji ka hango na 2020 ADC election sagi jatamli itumi MLA mlai samning laka ka phung MLA 20 leida laka khisapam la ka ji question ara ai itumi ADC hi ka phung right ne itumi masune hi itumi ne ka ji jiling ra laka hang laka sa sa ra dala damani khai tum resign sar ni ka government li tum support ma samra jiwi party li jiwi chief minister li tum support ma samra da threat sa ji khiwang election ma sa kita 2020 election sai jar 25 ka re ai thom yo MLA ma le ki sa tha da taw le ji ki pa ka protest ma samne ki pa ka claim ma samne ki pa ka challenge ma samne na adang 2014 li order shok ji 2016 li ka tan li ha ai thom ki pa ka ma hang ai thom na individual and social activities ai na sa ka ai thom li long naw ping na mandate ma mi ma our mandate ma sing ma ji thi ha jang issue ka chong ka pending le ha issue khang re li adu ada ji mama pai mane whoever nana khamata issue nana sadalela in support sa mi gi ji ni yang ara jiwi thili hill budget and expenses we matang hili irang ra hote problem gi chung ra hote jang jaina ka thakla ja ka jiwi wangai na order ka yang hili thada so nele thang telen ari jonthang fight ari pr okay ka we tamli principal secretary finance ka sa ana 25 August li order ak shokte yang je order je khigla jaga constitution of a committee to examine the funds released for all the hill districts in the state regarding jili asi member sini le jidala jang 1 2 jili IAS author tangkhuno ala jang e jidala jang jili hida da ko phungli budget ji mang sungmane ji thai ke ji wangai na complaint sa khang ro kai na hang khang roi na government lo mai si hau ji hai da jiwi constitute committee aka constitute committee aka seme is dela atu member sini na jang jili si author worchio member sange John Thang Ting Kuma member IS Mangko hi Nele Thang Telen member KH Temba Singh member Kala Kukrani Devi member planning khani hi department we na maite ayawi rak sang ne dela hi shem laga order hi August 25 li shok ne is dela janara hi we committee pi hina ka tong scrutiny analysis laga submission hi 28 October 2021 li misang is dela page hi page 7 jang jiwi report ka tong ki ko page 7 ne na ta hi li wa ka phungli fan chumai chu hota hai re da report ji ra lu ye ji dela ji tampa na fan ma chung mai mane budget ji thai da rai re dil jatam jili ithum na pau mi ye dil la jang ka than na pingli ithum me lom pingli ebele pingli kha hi ma ma shung mane hi thai da hiling rer ge hang ge ji ji ki pa kha ma shok mane dil mara mane dil ji yan ithum ma atam cha da ot ma sa ka thei wi ma ka sa wi ta khnar kho ajun naga na ithum na victim ta dak la hi atam cha da ot ma ka sa wi ji wi victim sir ne mi mangli blame sa se 마 아툼나 까라마이도 퀴자 태도 퀴지 퀴사르노 그 이투밀로 무슨 레자가 이투나 질리 런정坑럭坑딱 질리 이투밀로 라이트 레들라 킹 지과이 레글레 그 이투모 무살라가 뭐 볼라가 뭐 항라가 뭔가 딱라가 뭔가 르라가 너가 다도 힐리폼라가 장 아라슬리폼라가 마이테나 쿠키나 마이테나다 뭐 뒤pom에스들라 그 더고 이나가와 미미닝라 땅쿠 MLA 바지와 미미닝 둘라 지들라 지 힐리 오더 쇼케 있들라 report mi ka is dela kipa ka blame samne is dela ji ithumi atam cha da otma ka sa arila ithumna document ka collect sa hai dele
PMJY สุยชงฟูรุโน PWD นโร whatever รุโนกิโลเมตรพังอาเบลกท็อปไทยเร่แต่ชงฟูไม่เชื่อมไปสาคุโชกให้ก็จุ้งขึ้นเลยอารมณ์นี้ตระว่าชงให้เร่แต่ไปสาคุโชกให้ตระว่าไม่เลยเต็งกี้เชื่อไม่เร่แต่สาลก็เต็งกี้ไม่เชื่อมจีจังแต่ฮีก็คิดปาลีเพ่งอุระ Who are the responsible of all these issues Who is the responsible of all these issuesอะไรอีทุ่ม public นะจีเงินดิ้งกากีจีนวะอีทุ่ม public ฮีละถ้าเด็กเงินจังนาจะเลยอีทุ่มใน society จังก็ท่านน่ะเป็นเงินจังจะก็ public นั่งเงินจังไม่จะเลยก็ท่านน่ะจีนงวยให้ก็ช่วยให้ก็ failures ให้ก็ถ้า public เป็นจีนน่ะช่วยให้เลยแต่หังจะเลยอีทุ่มมันหังจีเลยอะไรกุบสังเขาเกี่ยจัง district rollback จี new district creation วิวางไว้ใน2016 ลี economic blockade 100 days เห็นแต่สายจีเลยจะทำจิลีแมนแต่ UNC ใน Government of Manipur จันทร์เจ๊กไว้จีอีจังเอจิละเจนี่ between ซาลกับ UNC เลยเป่าสังมีที่ว่าเจ๊กเลยทุ่มตรักนี่ก็เช่ซาลอินฟาลีเลยสาหัวเดอ Chief Secretary นาบากิโชนซาไซเจน่าระ Ministry of Home Affairs วิ Joint Secretary สัตยากักเดออะเลยไซอันนั้นดีลซาไซสู้วิอดัวได้ละอันนั้น lastly จิตยาคือกับพิวงเอจิละ district creation วิมาตั้งเลยคิดว่าเราจะก็ district creation นี่ว่า state วิ subject เนี่ย matter เนี่ยจะเอาได้จีจะน่าระ government of Manipur ว่าจิลี advantage เลยคุยเขาไม่เอกลีว่าจีนเนี่ยมันเลยสารไปเคยทุ่มเนี่ยก็หังว่าจะทำจิลีไปถ้าเขา district creation นี่ roll back มาสับไปอะเขากำปกปี reorganize สังสักเขา identify สาวสิ district อะขึ้นนี่จังassist ตั้งคู่นักการวิจิวะเทนโอปารุนกำจงรุนมาได้สังจิวะอิสิวางพายก็อีทุ่มลิซ่าจะฮิเทนโอปาล for example กำปกปีนี่จิละถ้าคือจิมมี่ยามเนี่ยเด้อในโคเชต้าสังให้แล้วก็ขึ้นนี่คุยช่วยแล้วก็ก็ได้เจอ assist ซาแล้วก็สาวาเซ่ไอ้ roll back ซาร์เดว่าแล้วอาริกุมอาราว่าให้ได้เด้อกันเต็มก็สามนี่มันนี่เด้ออินฮันเดอร์เคลมอีทุ่มมีปิงฮีอัตมจ่าดอดมาสาเทมันนี่อัตมจ่าดกี่ป้าก็อดมาสามโคจิลีก็ช่วยเสร็จนี่ delimitation ละ2003ลีรากให้เนี่ยใจน่าระ delimitation inquiry committee population วิมาตั้ง census วิมาตั้งไอ้เนี่ย Senapati district ลีจันตะเมลงลีเพจโจลี area ลีคิดสักแล้วจากก็ population ฮีถ้า abnormal เลยก็ให้ตัวเลยจีเจน inquiry สาระก็ใจน่ะ blockade สาระก็คิดถ้า report มีก็ home department น่ะ Manipuri law and order เคยวางไอ้เนี่ย delimitation จะมาสาฟมเร่ the report มีก็ได้จี2003-46 ลียังอีซี MLA ก็ทุ่มนักการ tribal บิน MLA ก็ทุ่ม enjoy สักกี่จะรู้แล้วมาสาระเลยเด็กเลยได้จีแล้วจากคุม2020-21 ลีจีวี committee assembly คิดกันนะโชคลุยได้จีแต่เรา case ลีเพนสังแล้วก็มันมีเนี่ย case สักกี่ทุ่มละสาสมีเนี่ยไรสักกี่ทุ่มละไรสักสิโออะไรอาตมจ่าได้เนี่ยอดมาสามันไหนก็จีบ้าว1972 ลีมุสลิมวิไม่เทบังกลาคนนั้น first chief minister สายจังเทหุดคิดกับสักให้วิธีลีอัลลุมุดดินเดอเอาวิ first ministry จิลียังลูไซคุลวิฮี RVO เดอพอไม่น่าเอาคนนากาคนนั้น MLA สายกัมพูปีวิฮีละนากาใน MLA สายอุครุลีตังคุลี1972 ลี MLA สิทธิ์มาตีเลยสายจิงไงพุงยร์อุครุลกัมจงเดอกัมจงวิฮีโอจา RNV น่ะสายพุงยร์วินาโอจาริสังน่ะสายเฮลิสเลเซตเลยจ้ะสิทธิ์มาตีเลยสันนี่1974 คราลีปอกายฮอกิปน่ะ MP สายอาตมจิลีก็ท่าเดคิดกับสาวเลยจ้ะก็กำจงวิ SC ไปให้สิงหัดลีคุยอากันนี่จีอาริสิงหัดเดอ SC อากันเลยเด็กเลยจียังว่าตั้งคู่ลีกันเลยMLA สิทธิ์เลยมีบอกจุฬาจามบุรีคุยอาสับเดเลยอีทุ่มฮีขังจังมีรู้สายเลยเดแล้วก็ถ้าเดฮีรังไม่ขังกันละหลังโซแล้วก็ตุยลีวะจ้ะถ้าเดจีนอิชูเนี่ยจุยเนี่ยนักการเนี่ยพดเสียงสัมภาระแล้วก็เฮลีถ้าเดฐานะเรลีจะพาแล้วก็จ้ะโอ้จี success ก็สามักสาปาลีไม่ยังจีเดละใช้กุลีนักการเนี่ยไม่เลยสาสายอารมณ์สารทุเรกัมพูปีไม่สารทุเรจีหายหัวเสตั้งกุลี MLA สิทธิ์มาตีเลยสายน่ะ MLA สิทธิ์อาการราชลีขังว่าก็หายน่ะตั้งเดละอีทุ่มมาปกคุยเรื่อง restoration restore มาสารละปั๊มเดละ lastly มินินี่มีโอเค thank you มีนะ policy สาตะเคลอีทุ่มมาเทอาจจะเลย ADC election ที่ไทยจนเฮ้ยเดี๋ยวอีทุ่มมันนิ่งกาล MLA ปิงเนาะมันนิ่งทุมีว่า
Kangate Yurja, Mima Pange, Ari Sadakle, Rai Sadakle, Nate the Potakle, Miva, Police Salaga, Atuma EDC election Salamasala, Dimanak Lela. Di Dimanunta, why Wagana, Tuma Bargain Gasanda? Issue with Dimanu Kita. Jaina, EDC election Masala Ledakle. Kapuli proper function Masala Ledakle, Ata Hang the Clay, Nazan the Clay, budget within a fund no God, don't he, Mina manipulate Sadakle. Kalau ari budget hile kapungwe area ay na tampaw area he balance macalak mo na idala important akay na hangay idala iwi pungyar kendra he 4,700 square kilometer something na idala ukrula hak lagi idala at Kukching Thobal Impal West is changsel laga pungyar na hak mo ye idala pamda ka ari hang da klaya pungyar na hak mo apam jile MLA 35 la ye idala down MLA 40 la ye idala. Whereas it me same area hakame jil MLA khamang la isdala MLA khawi local fund hi chinguma li 2 crore mang mi isdala ta ko 2 crore jina 4,700 square kilometer jili johogata li ge jwi develop rakita jili tyo khamai ba jili 40 into 2 crore 80 crore ra hai isdala ta ga mi area ka tyo jili 80 crore johojang ka 80 crore in 2 crore je compare ma sa ba imde masa ba imde 78 crores matai la ka chatta la isdala Tagai tungkali development kali ngapan pungra. Jiwana aja asiwa migi chungka 1,000 crore, 500 crores kali property asset le hai Ari sija kali ni wea kawalong hi, babina wea kawalong hi, kangatete hi itum tangku naupina, naga naupina. Another 50 years li mang home remerde. They are stable now. Jadi atam chado what say? It is the right time to speak the truth. It is the right time to wake up. All the youths, all the public, chili ka thana lima chihan pa mase. Itumi public hi mi phana out the itumi ka thana ping na blur salaga manipulate salaga thada blunder salaga injection kap laga ngriaw da khle hi society hi khamtha society me nim ne. Hi nei itumi victim ne. Jana itumi public voice hi mathala kan leng sa phlongre. Public na silence sa da lai ka itumi hang da khle athang ji da taurin chin la hangai re san chin la akhana la ka tong hi hili chot khme rafra jana ok thui hi ngar chai da chatale nagawi society thumi tangkhu wi society level hak sang ma maning la tyaw sang ma da tanar downfall sam ma downfall sam ma ga chatale go mi wa step by step khuidele intact MLA 40 leidele ko phung MLA ko thum samphang gi je court le ke sa laga maleng samra da asumai su tam laimne ithuma suta dele budget hi thada manipulate sadale ADC election ADC funds masala ben sadak la hi ka phungnaw ithumi tribal we right ithum ping we village we right ka tonga phai pang club mi ga haide ICU le hai mi ga haide da chiri ithum ring phasila da hi pa hi ling rga hi pa hi ngarga machila thada EMLA na da chatak le jila khayak mi la ke jana ari hang da kle ka phungwi issue hui wang ithum MLA li pingling relo da ithum na mandate mi la ka chu hokai ne all the MLAs they are the right person to fight or to stand up for this issue yang hui ka tonga hi athumi pangli athumi responsible ne jili ithumi organization tribal bodies adu ada lai da kle pingin la idea mi masa ka MLA ping le khirki jin na thumi salo da point ji mi gi jin athum na masa pai sal jili masa ka athumli yari ne ka pangka ne daga yari na athumli counter sar ithumi hili misunderstanding cap ga hakle hawi saram bin masa mane matui ram bin ma matui mane atam chala ka ne od masa the mane atam chala ka ne isi od sa ka wai sa se ji ji sala ka ne thade hi hang ngai ne thank you Infalai na kag jangai da ala extra time ko khuire infalai ga ka distance we additional times come mi jine 2 minutes 7 minutes only how ka la ka lastly shlagai na hang hai ni chule how anala ka ring phai atom extra hui hi word salagai na khwiser da klei nei hangran itum na thairan itum as a community as a society itum hangran hangshokran je hang sei da machan sangdak leje ache itumna sadak leje chiwi padak ne da hangai ari speakers pingna athumai thaiga khui topic mi gai jili kuchunga maisa aina limited time ne athumi extra mature chi thaiplungai na 30 minutes mega atum 35 40 du gi jinda chene na 20 25 mature chi 15 da hang hai no atum lewa laga 15 minutes kami hi
มาตุยสิก็อารย์เอาจ้าช่างลงเจกตีปิงว่าปุ่งอาวกากิสเดก็อันนั้น27 minutes ลิกุกสังวิจังโนว่าจีว่า discussion ละเลยกี่จีเขาก็ละ concluding remarks อาร์ชมา5 minutes each ละมิลลิเร่ so อาตุมีปุ่งอาวลังเดวสัมพังกี่จีนัวปุ่งมาการนั้นไหนไปยังเจนะอาจจะมี limitation ลีคิดละมั้งเขาเสียอีชีconstructive สักไหม discussion ลีว่าเขาไว้ซะเสียอาจจะฮีonline นั่นมีจุงขยังเดลัย comments ละรับปั๊มเดลัย constructive สลายละรับปั๊มเดลัยอิชิมีใครขนาดอาจจะคิดว่าหิมังรักเลยจิสาลไปยังก็อาจจะฮีก็ต้องเลย open มาซ้ำก็ publicly invite ก็ซ้ำมันนิ่งมันเนี่ยอาจจะฮีอีทุมนะselective สลายกันเนี่ย invite ก็ซ้ำเนี่ยไม่ก็ต้องเลย invitation นี่มาว่าเรื่องสาลไปยังก็อีทุมนะมาแต่ละเนี่ยอุครุลทาวน์ฮิเลเลยเดอร์คลายปิง long now ก็ท่านปิง political parties ปิง individuals ปิงอีทุม intellectuals ปิงเลย invite ก็ซ้ำเนี่ยจู่ว่านี่มีเที่ยวเวอาจจะมารักไงมันนิ่งสังไงตีเดลัมพันนิมีเซ่อาจจะฮีมาแต่ละกันเนี่ย thousands นะ online นั่นยังกี่เดอร์คลายเนี่ย every household ว่าไปกี่จี program เนี่ย and then อาจจะรักเดอร์คลายปิงฮีอาทั้งอินะเที่ยวไม่คลายหางไอจุดที่ละรักจังลุยเดลัยเนี่ยทุ่มรักจังขมิวมังไงนะ program ฮี weightage เลยไม่คาร์ละก็ริมพาไม่คาร์เลยเดอร์คลายอาจจะฮีอินะทั้งหางอุละตั้งคุชนาลงไป vice president executive นะท่านละก็อาจจะฮีชนาสิทธิ์ตั้งใครจะเคยคุยกันเนี่ยเจนะอีทุ่มไม่วางไว้แต่ชนาปิงนะรักก็ต้องมีละก็ละ politics วินี่ฮีอีทุ่ม ADC ฮีก็จงจะ politics เลย align ใช่ไหมก็สารันทุ่มนะนิ่งสังลักกันฮีเลยอีทุ่มpart ชุรุคุยไว้เลยละก็แต่รักจังขมิริมพาละก็อาทั้งเที่ยวไม่ก็หางไงเลยก็อารุฮีเลยอีชิก็ทอก็ทำนอลงไป president นะท่านละก็ executive ละรังรูมิเดเลยอาทั้งอินะมีสาวสาวใครอีทุ่มยังไงใจฮีเลย former ADC อุครูนอร์ทเวอาจจะช่างบริช่าง HA อันละรังรูมีเลยจุงกันนิ่งเชียอีเชียอเมย์ช่างในท่านซีโร่อันละอีเชีย social worker เนี่ยอีเชียกำจง district เลยอดงาจุงกันละคุยละก็ปั๊มเด็กเลยอ่ะคันนี้อีทุ่มลีทัดรักต้องมีเด็กเลยที่ละก็จุงกันนิ่งเชียอะไรนั่นทุ่มรักจังเด็กเลยฮี just รักจังขมีมั่งไม่จีละอารุย discussion อาร์ฮี effective สังไปครั้งสักเรื่องจีฮีก็จะหันชิดสังเลยเดเลยจีวันอะไรdiscussion อาร์ฮีว่าไฟซ่าเซ่อีชีไมโครโฟนอ่ะก็อย่า really pass on สามีเซ่งาหันข้างไงบ้าจีน่ะนวีปั๊มเด็กเลยปั๊มจีวันข้างนิ่งกามิโลอารุย topic ฮิลิเบย์สามีเซ่อารุยใกล้กับอีชีวิ speaker ใกล้กันนะ topic วันเที่ยวไม่ก็ deviate ก็สาละจังสาระก็ topic deviate มาซาเซ่อารุย topic มีใครจีลิสังสังไงand then คิดว่าลิงหันข้างไงจี question จีนั่นก็ address สามีโลลิงหันข้างไงเนี่ยก็ละก็เตะมาหังเลยละนึกว่าอามิงมังละ or นั่น organization represent สัตว์เลยก็จิข้าหังมิโล question ฮี specific สัตว์ละกัน straight ทัดหันมิเซ and then questions เป็นฮี anyone ทัดอาทุมลิงหันกังสังให้เลยก็ละหังมิโล and then issue ก็ชาวบ้านจะ issue panelist เป็นนั่นละ straight สัตว์ละกัน direct สัตว์ละกันอาทั้งเดียวไม่ก็ general explanation มีเอากี่ดาอาริบา specific to the question จิลิงหันกังมีไฟซาเซฉะนั้นโจก็จิกท่านนะหันให้เลยก็ข้างหันงันนิ่งมิโลไมโครโฟนจีมีเกอาชมาว่าอาตม limited สักให้สาวจะนะเคร่งหันไฟซาโลfirst 3 questions ข้างหันไปเลยอาชมาพักซาเลอิชินะหันไปเจ part yes กับปังเร่งสักระโอเคอาไม่นะนั่นว่าอามิงไงนะนั่นว่ากี่ก็ introduction ก็เตมีไปเลยมิโลแล้วก็ questions ข้างหันมิโลอีไลจะลงแรงหอยตันรีนาวเนี่ยยี่สกอลมาอีเรียนักลงเว vice president ซาตเลยฮิกท่า organizer จีบเอาสารกันริงปะนั่นเดียยองคราลักเกอาตมก็สังก็ฮิกท่า program ฮิ organizer สังไงลักเกนรู้สึกลักเกนหันตักเลยเนี่ยเจน organizer เลยรัฐจังทักเลยไอ้ชุ่มก็โด่งเลยมาทุนเนี่ยนะแต่ตอนริงก็พันนิงก็ชี appreciation เลยมีไงฮินังก็สอด encourage ก็เดียวก็สักไงป่าวะฮิกท่า program ฮิขัดต่อยมันจะซ้ำมิโลก็ขึ้นเนี่ย point เลยฮิกท่า program สิงกัดรันก็สับไปเนี่ยดึงเด้อทุยก็ให้วีอาตมลี ADC สัก ex ADC ปิง MLS ปิงอารุเลยเด็กเลย MLS ปิงก็เลย CSO leaders ปิง village authority ปิง village headman ปิงก็สับไปเนี่ยดึงเด้อจี cover สังซึ่งมิโลจีบ้าจี encourage สังไงอินะก็ขึ้นเนี่ย point สัตว์อารุอีวีคิดแล้วบักว่าเขาเกี่ยวกับ question บักอารุมี second chance เลยไม่ใช่ผมเรื่องลุไปอาก็ชิปซึ่งก็บังเอิญสักลักให้เนี่ยอีชีวิ speaker อาก็มังเลยละมรินลุยเกะก็ accept สระสังขังเด็กก็ทำจิลิตตั้งรวมได้นะหางเอาเกะอารี first speaker นะขังท่าเดอไม่สักวันเดลุมชันมีเดอตั้งคุริลิ lawyer ก็จงก็สกลักก็สังให้ได้อิชคนนี้ทอดเลย legal expert ปิงนะท่าเดอ legal awareness program สิงคโปร์เวลงลี topic เงินเด้งดีเดอ HAC วิมตังลี
village authority ek umitangli 80 bills umitangli thada itum la kachunga ki ga 100 I mean 371 c ki thawum tangli yang kachung kashi dang na khuisam mangai re jen I withe gu liver itum tangkhul mi ru hili especially thada itum manipur wi ka phung naw na ga naw bing hili ka sa ka wan le shi la ina so mi hai ra sai politically Indian nation itumli freedom country ak sada independent country ak sada declare masa salala already indirectly itum freedom yok tibai dul gwa atum na tam kse tisura freedom itumli merde ka itum na jim shin te su ni wo arang han ngai ba ba ki ba wi khyon khla itum na edisi ka banga ye MLA ka banga ye implement masa ra ture ta ga ngar lakla MLA bengji almost sra sang na ina matira da han da phning sa ji sra sang na gusung khang me re ning si nai ngral lak lak ji ne ve mangrar mai de ngrar re ji ka tha ngrar khla publicly hang mi lori athum mangram ni withe khuli ba athum oi za ba wang ni ka sai 2015 adam li ka ga ya ADC bingjili ina complaint sa de athum li sponsor sa bingjili ning thalai nang re yurak wa bing in complaint sai ton ma sarar brung ma sa the brung go tam ma pai la jo yarina public movement in resign sang ko sai ko thor le sham li sai aru le dakle MLA ping ma sa the ko ma sang sai public movement sa sai jin di thuma ka ji da ga hey na ji thu li hao hi da la isi tang khulu ko soi ji na na ina ka phasa ngai atam ji liver idum ham sang murak so je na tadalam samin hao kai ngara lakla itum li hilama mi mane chilama mi mane power endorsement tam ngara lak jin wa tum je ngara ka tha ngara itum li hanglo CSO leaders pingli nga kaula ka thumali publicly nga kaula ara itum tada yurza khang de win la tyomai ka phaji bu su khui si wa joint action committee le shamsi public na CSO na machine roji joint action committee shamsi jo MLA ping resign zawlu strike sa su wa or ADC ping resign zawlu strike sa su wa no tum hilam sa chilam sa government na bana tum li mere pilot na tum li mere khwajam khurang ro tu ina TKS plira aksa da filising rew laga milim bang rew lenga ma soilak la team captain jina so na we nda so ko la mission lung ri dila team mu ko ki ga game jemu ko brang laga ji da dang rer si ni wo je ni ya dang sang ga ko lu ga hili ko sang ga Okay. li la sa da rara dak le next ari seconds 20 second hili village authority ek wi matang le itum liquor awareness ak pamre hiwi pu ki ga hamle khong community hall le chili ka changat pa village authority I mean village headman mang li ko honai ka hilira sang hai na tum changba please in the ramilo ka jiba je hangai ye Okay. Oh. Amoi we Ji- question lang han answer la mi Amma. promotion advertise la si rasa dada advantage kui prong rei thada. khali si da atam ko pai tu da Yeah. I point ko thum ti advantage ko re ni sinai Ning shina ari no question ji kipaling han kang sa khangai to. asi ko thum nang han ga mior no Oh, except Oja Shang. Okay, thaga ashi Thank you. Sanghao mi abu nang hanai ka ba I mean han ka ba answer class origin na shima mai da ormani ga shi tum nang room ga la akhana la han kai pai. Okay. Manada ba shin question jili khangarai maning ka ba da specific aksalai nak sing han ka mi su jo la ka wa man se. Sure. Arui oja question je. Ki bali pensik la jiga yu thai khuile itum ka tong jang hai ne no we shoi de klai parts itum na discussion ni sa se ji oja sang na awi speech le kachang kat rally di ba je hang shok mi khai ne ADC with power and function hi kaling move out with the HAC ning mu gi de HAC na athumi pangshap ku shok lo state li wang mu gi jilla khajim sa thu wo itum na pressure kya khamila la HAC uli ba ni wo chui khamaya level li bom dak lai legislative party bing je itum ko phungnau sing sing la ko phungnau wi shun ma khangra wangai na ka shoga kha khane le yarui bing na ka thada jili check and balance sim sa thu vote va in sang la ga jihogat le irrespective of political parties itum mujek sei vote va in sang la jihogai re kha
ot ka sai ka na emle ba ji di khamshung wi wangai na ba ghar gi ji na skim mo pokhui ba ishi ni da ma ghar leng la ba ishi public la ba MLA na ai lu ba tra kui lo ga ne na shimung sao lo ji ga kong re ung lo ji ji li ring phat le lo ga as awai li sa mi kham tha MLA ni ta hang thue lo ga ka idum mi issue real issue ba ji ba face sa fa idum yaruina la atom ni check sa phung lo ko ji pressure mi phung re ma shun ji hangran hang phung re da khui ba chila ga jo ning share wa jag bang bam le ka te nang han kang hai le ka ari ta shmai da oh inala ada supplement sao ga ne itumui bawar baba devolve sai laga in spirit na ma ka sa ga ji ATC we bangsha paina ngar gi ji tra ka sak le ka je shoi hi chairman we meaning la ma chat man ATC we except chairman any officially ibai yerina wer sa gam sa le ma the chu ga chairman we shoi meaning la khang dei li tra kham chat man ai thum proposal the application be anything sa pai nang ka officially recognize ka sa ba chairman we shoi mang ena chairman bing hina chairman forum le laga any level li mak sam nim ne ka sa pen nang na sai ka in practical this way existence at the mercy of 1-2 ministers exist sa we funding in athang fund we matang li teo hangaula ATC we fund quick kind nang da percentage ai nang jek laga ot sami lagai hi ka sak tara khale awe file ji da pura bending and hike min da MLA bing le ma khang mum ning ne tai mai na ken ngmui ji wi difficulties tara khale awe protocol li nyam na da hai miao da arama commissioner secretary li khwa tharan oi yengshe da hai miao we kisa ora federal government da hai min da le la heli tisi na function za da le la ATC chairman ji them thel la ale kisa ora MLA ba ji na minister ba ji na action mo kuya ga wang muk ba yam ning la chi we problem ji akhane khagani ali even ATC election jolo tang khul long naw bing le diamond akin mak sam ning ne former ATC bing we ot thada interest thada tra ka sai tang khul sinaw long li ning sila ge 2023 openly paper li la karman li chak silai na ki ga sa la ga bi la ge myang la long na la protest kasali lang romay even district paida ina Manipur we ex former we MTC bing we convener sa da district paida thum lopi mak samnim ne sai ka response chi mam thalak mane ithum khlat tawi ai ATC bing we issue ne gi yawo hi yerina wer masa thuai de ji ne MLA bing lila diamond again chung na da ngai da mu ku khui la tra khale gai ni yana itum individual avu ka tong we collectively we are responsible ge ji bai hangai ya ning share jo okay satisfy side shitsang chan sangai chila okay next level jena myak mangling han milo ko thumli je da shik thum dong han gai na re ya atam sei sak bai ya short sam mai da Ojawi question ni pa hili le thatak teo ngan ka ngai no question pa na ba ke pa khion ke pa na saran ke chini jid lamnim la article 371C hi itum na implement sang sak ngai chi ta kam mai na itum adversaries ping hi le implement sang ngai de le me de chang chi wangai na ka ta da sa article hi pa hi suppressor ge ji hot na dak le mi le yaw la Chili itum na contribute sa da khleji October
2024 le hill areas committee wi shongai nan notification la shokte ad hoc ADC members 20 ka pangsang laga athumni election hi masa thuki da athumni ADC hi ran sang sak sara the notification la shokau de the appointment election maning la appointment win provision ka leg ji ne ji la ji HSC ran sa da kle boss ji ba ji na notification ji tha shok ta le ji the HSC we provision phap mata la hi ga thana da driver thawai ga wa kli wa ur ji ye thum da party principle ji base party principle ji compromise ma sa ma da we thum political boss li ali awi ka hang ma kai ngai ma da hi sa lo ji ka hang na naw o athumba na wa nam chan ngai ji ma rai sang sak ngai ji ka ithum na ji li ka hang na za dai da ithum na ji li ka shoi da la ji jena ithum mi bing na ina shi sang da ji ho wa da khle bi ka shoi le tar ra kha jang da le ji ya hangai Okay. Ning share mai sai na han ka mer da khuya aru je. Yes, a shang na a question akang han ge jit le. Hills Indigenous Network pi uja sorin than ga tum hi tha platform shok mi wang ning si de me kap de mi ngai you question wa uja voting ni jong mai kha athang an khang tha the articles 371C ji hi athang English an khang anything to do with hills shall be referred to Hill Area Committee cái gì này cái phung we cái tiêu cái hắc mất đấy đó và chốt sai của đi hả Hill Area Committee ít mình MLA và cứ dịp sim hi nào decide sao cái gì này chú vang ấy nè anh chim tay ra cái nè in cái thế district council election sau sự cái gì hi à tụi mình subject up matter ra này à tụi mình recommend sao cái government đi pressurize sao cái gì này hi à tụi mình election district council sang sắc se sang sắc gì Hill Area Committee upang ni kare ne aji 6 schedule post da leader kare hira itumna randomly public na civil society na agitation sarga pogi shuruk pareva Hill Area Committee is the responsible athumna government pressure mi ga kapungwe mi hi tribal khangdai north east state na enjoy sa thakamai government of India and constitution instance samiga thi shuda 6 schedule mingia da athumna government pressure mi agitation sashi je ine ta ka paira gaina sampang augi jine anji ke dewa itumui district council ukhru or Manipur district council hi sa khai leite asina 2008 third amendment wa jini sa nei hiwa jingni power of devolution 28 subject me de khine atang ujang ranjui na chung ka patai re paira gain phapta ka paya ukhru district wi council school education iri 159 schools le de khine he power of devolution ni gazang ba khere ba primary school da ajiwi 2008 third amendment upper primary ending da itumdi district council power devolve sa kai ne khahi devolve sail ocha ara hiping ocha ba recruitment sar ga graduate teacher upper primary graduate teacher recruitment sar ga chi sa gi ne jiram sa mi mane school room extension matai ka gi hikta hen ga teu na um tai me kap gi che district council pangsha phen nang dra neglect sar ga khrein ta itumi ta khanar ga chot kya khale khre gi hi e teu me ga highlight san ne ki ga ma khning aji district council staff AI DI DPC pamgi ji ukhru department pamgi ji ne aji hi sai ko rim phali guitar ga hi appointment ko tong ga ten hills na shok ga hi da control sapam da khrein chuwangai na itungwe ka phung no wing pangshap hi Hill Area Committee itungwe legal guardian na itungwe chuwangai na athum na responsible sai itungwe district council election sa sai jilla or 6 schedule post sai jilla or ajiwi power devolution sa khai wi meaningful sa in spirit in letter function sangsak sai jilla athumi pangle khreine ta e ji hangai aro oja voting ni na hangai tongme ki question pa ba aji itumwe kapungwe matter 371 siwa thi chu de Hill Area Committee ri kapungwe pangshapi medre the thada Council of Ministers TN Hills to khira ga kapungwe pangshapi TN Hills minister han concentrate sar ga hida the shin no he article 371 siri contract sa muning mla hi khuwangai ni thumna miyar ga
คิววังไงเนี่ยเตียนเฮลซีอ polish มิชาระอาจิลาชุงเดเฮดเดฟังชันสังสักปมเดเกรจูวังไงเนี่ยมินิสเตอร์อาคันเนี่ยอีทุมีกระพุงไว้ปังกระพุงไว้ปังชับปีสิงปมเด Council of Ministers control ซาเดเกรอีนึกเทถ้าก็ฮิบายว่า Article 371 ซีวิสปีดีที่ contradict ซาเดเกรเนี่ยอันเฮีย polish สังยี่ที่ที่ตรงไม่ก็เดี๋ยวก็นั่นน่ะก็ทำมี而ตรงไม่ก็อยากรู้ก็ภาพตามมิ่งสักไงเนี่ย question here thank youมุชงเดลารีนวีฮังเดคลีบาจีอิชิวีฮี separate administration ว่าจิงลีคีกระครารักไป subject matter อาคันเนี่ยจิลยาชิ ministry ท่าเดคีกสาระลักษาเดคลีปาฮีวมันไม่ยามันนี่จีบาจีว่าอิชิยารุก็ต้องเอาวันสักละมันสักคำทีมนี้ก็we order chili challenge sal laga PIL tha sangai dele high court of manipur li jang ta chipachi ari pending ain le fru dele ye chipachi wa outcome ati shu da chipachi ma yamane ke ji phong shock sa da ma yamane ma shung mane ke ji tumna phong shock sa da high court le tum challenge sa ta le che yani chu outcome jing rai ki ji tai ma yamane ke chipachi tha da tumla itum mi la tha da chipachi phong shock khai ne ji Okay, ning share aram question hi tiao ga shmai dang han ro ko si mi hing han ngai chung de le ka thai la thai ma na re phak za la phak za wang ra na amai shang rai than na awi question chi khang han miao no to sonin han lining share atam mak le wang straight question ta dang hanau ga itum wi li rian la rights la itum li mi ai re ja re dai ga ya ri thai bai khwai itum na shai she de le ba hi ki ba na kle ja ra ka itum wi ming ning bing ne ja ra dai ra ka jingkum hiran ga itum li shai sheng sak de le itum wi ming ning bing li itum wi society na people's na atum li ki action khui khwai le ki mi yan ai ne yang khwai le kala number 2 hian nang sun la ga akham ma I ga tha na ga tha a ga tha la lui de itum wi ming ning ra sar de hibbing hina neglect masa khwai wa deny masa khwai wa mayam shok khwai wa itum yaruina ki sabai gla tao working sorona action han ka mi la ning shla ga question chi wi bang ari hipa hi wa question hipa wa itum reflect back thoroughly itum elected members pingli itum na shitsang da pangka hau ka jenara itum niang kung itum sang sak ngai je maka sami chu chi thai dara ji pa itum li reflect back sau je itum na ka pangka kanda ka salo na chi ka salo da ka jra na ma sa thura ka wa itum khyon na jang ba mau chi ai na ning shargi ge ji ba hi na ara responsible elector akhasa da no we minganing I we minganing ka pang tharan itum mi yang ka zak laga o party nei thau gu ji baji ma wala mi hi pa hi na I we interest assembly li represents ha mi shabra mutui mi shabra ga ji baji li yang ka zak laga itum we minganing ka pang darkar sarali ji maning ka wa itum dada ai anama sami laga anama ji thalaga anasaran laga mutui da khlei je wa ali ka mutui maning la na ili na khala ta ikla ta mutui khui da khlei ka tha khiwang la je in ali ka pangkau na ali ka pangkai da jang chena next hi ka tha hi mara shok lui ka wai thum ma ka hang tha da responsible voter elector a ka sa dai tum next wali candidate bachok ka zak se sak la ka pangki ki jil darkar ragini ka tham khui ning share next question nga han ngai le ka wa nga han milo online viewers pingli la question open sad lane to nga han ngai le ka wa kipaling han ngai ka la question pingjila kang han pai re ara sinau no mun gi ji de na de sinau bi mang han thuk le hele ya akhale re mic shock le la mic offside le da sta ADC bình nào lấy xe bát thấy là cái, chỉ sang phát dụng ra cái gì mà chứ. Introduce làm sao lưu cái, thada in cái xe na important salak hay là mình nhưng mà silly salak hay question này cháu rồi,
อะไรอิชิฮิปาสวิครจันละตราก็หังบ่บ่ไม่เลยทุยก็ให้วิครจันฮีอิชิสระชังนิงหานเอาเกไปกุชันฮีทุยก็ให้วิกุชันฮีถ้าแต่อะไรอิชิฮิครนาวบิงนะซาบะให้ละก็ทุยก็ให้อาดัมลีอีจิตถ้าแต่ซาใส่จิตไทยเดquestion 个จิตหาดครจันอุงกภัยท่าดอิชิฮิมดุงนาวชอนจิเนี่ยทุยก็ให้อดัมฮิลิตราก็อิชิท่าดสาระให้เลยจีวีกงลุยก็ให้จิเลยอิชิท่าดเทชวนบบัมจิเนี่ยก็ท่าละกงลุยก็ให้ฮีก็ท่าดังก็ทุยสิกเลยเดดุยเลยฮิริมาดุยได้ก็ท่าละแอคชั่นฮิวมาเลยมันเนี่ยแอคชั่นฮิมาเลยทุกิเดอิชิจิจริงบบัมเออาจิดิสคัชชันสาระอาคมาท่าดsame จีท่าได้อิชินะซาบบอมจีเนี่ยจีน่ะอะไรอิชิฮี future ฮิลีก็ท่าได้ซาก็อิชิฮีเงินนิงกาไปรึกละแล้วก็ท่าได้ซาก็อิชินะมังอาบาไม่เฮาสิกเลยก็จีบ้าวิดูบ้าฮิฮังเซป้าสวิตราขมาดูให้เลยป้าสิจี same บบอมเอจีน่ะอาทัง question ตราก็ละสังไงใส่เสร์ชังนะก็ต้องจะหังเอาเวจิลินียงอุ้งเขัดฮัลละอะไรละป้าสวิจิดิสคัชชันซาละก็จีท่าดปมเฮากีจีมาซาละอาจีฮีก็ท่าดซาก็อิชินะเงินนิงกาซีก็ท่าดซาก็อิชิฟิวเจอร์จิมชาไม่รักเลยก็จีไปนะมาดูใครนะพาไม่เลยก็จีฮีหังไงก็ละจีวีอันเซอร์จีเซอร์ชังนะฮีท่าดซาเซก็จีละหังมีโนจีหังละก็เห็นตั้งเอาจะช่างขั้นขั้นยังสักสันไทยเซ่ก็จะโอเคได้เลยสลักไอ้เนี่ยพอยนักขั้นนี้หังเกไม่ชงลักเกก็อีทุ่มขั้นนี้ทอดปิง or อีทุ่มยาริวิเชบาสาระก็จะปิงฮี history มาทลายนึกก็ไทยตระก้าใส่ทุยก็ให้วิ background แล้วก็ไทยตระก้าใส่ก็จะวิวังเนี่ยเจ้าเนี่ยอีทุ่มขลัดตาทุกคุยเสกจะปั๊มนิ่งละอีทุ่มฮิลิช่วยเอาลูกโม่ฮิลิช่วยไอ้เรื่องโม่แต่ก็ฮิมาชงโชคเสกจะจิลีfocus ก็สั่งง่ายจริงๆก็จีก็ทำมาไทยลาวก็ก้าวไปละช่วยก็ให้จารีมาก็หังจีมาส่งไงช่วยก็ให้จีไทยแล้วก็ตัด follow ซะแล้วก็ช่วยให้เลยก็จีไทยแล้วก็มันก็ไทยตัดจะก็จีไว้วางอีทุ่มนั่นนิ่งตัดจีมันก็ตุ้งก็สั่นเลยจีเจ้าเนี่ยจีมาส่งคุยเสก็จีเนี่ยจีเจ้าเนี่ยอะไรก็หังตัดมาส่งไงเจ้าเนี่ยอะไรฮิลีรากิจีบ้าว่าอีทุ่มมณีปูร์สเตทลีปั๊มเดเลยนักเอาวิ movement อากันเลยเดเลยไหมก็จีอุนตาทั้งจีอุนตาให้เรื่องมุ่งตาเรื่องละก็ว่าอะไรอีทุ่มฮิวิคิกฮิลีอกทุยฮาวเดออีทุ่มตังคุลโอนาคาอีทุ่ม tribal มังอกทุยมิยูร์ state มันนิ่งจีเดละอีทุ่มฮิ mix up ซาละก็ constitution นะ bound ซาละก็ area ขายละก็ administration อาคลีอกทุยฮาวเดออะไรก็หังแต่ก็ถ้าแต่มาส่งคุยสิกละจากก็เจนน่ะมิยูร์ขังเตยละมิยูร์ฮาวเดอมิยูร์ขังเตยลีอีทุ่มนะก็ถ้าแต่ก็ตากระก็จิกท่าคิดกับ movement นั่นสาระก็จิกท่าอายีนั่นนี่ทุ่มนะฮีก็ทักระฮีสิจิงระก็จิบาจีอะไร leader ก้าก็สาปิงนะ leader สากิจิปิงนะจิมาท่าละก็น่ะไทยละก็จิลี politics เรียวมีรู้ก็แต่ politics เนี่ยแต่ก็ท่านนั่นเนี่ย因为 facility ก็สัมพันธ์กับว่า因为เนี่ยเดียวคงท่านสาคุยกับว่าจี just government น่ะเลยก็ให้ calendar program calendar budget จิลีจิมังลีท่าน follow ก็สาละก็ right ก็ต้องอายินก็ต้อง deny สาละก็他的追捧了个来的来把这么搞错那个几句话，可他那并为 weakness 呢，真的，这 weakness 就看到好了这个，到一头米那个他那么来拉图啦，那个来的嘞，那个他个一头米个他那个帮里说话的，个帮就阿们他们那这么的 system 嘞，他个一头米弄闹病来的来并hin呢，个他那个就因为米有 society 他可外少的么生杀败门呢。他的一里就一年家业因为辛苦呢，啊，配上新的这个他那上车什么就败门呢？这水好嘞，那当初弄为做配上新美，根本没可能他的president 上车是这个图米弄调嘞，他来那行个，他的啊我跟这啥在那个 grow 他们古新的跟这啥个台湾的assembly 里就好可话就哇，他的对了么对了啊，帮好嘞，但这里就为 role 这一图米弄闹病的亏没几个几年这，但个他都亏了真的啊这。个他那个帮he没个叫为 political party 来了个 system 来了个 campaign 来啥了，he个他he Mizoram为他的，为啥了么定色噻，long 闹病的个他那个帮当he嘞，要为嘞 awareness 啊可米噻，没 freedom 没啥啥噻，个真的上爱就上了喏，个么他那个那 public platform 啊可嘞 elect candidate 个当就好啦了个，要为嘞么他那个那为凝聚 vision 就 clear 啥不容易。
ก็แล้วมีจี moral เอาไว้ character ก็ทำ moral ก็ทำกันจีเอาไว้ background ก็ทำจีไทยพลุงเร่แล้วก็มีจีเอาไว้ capacity ก็ทำกันจีไทยเร่ฟุตบอลมังเรียวลากกันจีมีจีจิงกุมหันพังอาทิลี turf ลีจูหัวจังเลยฟุตบอลมังเรียวมาเร่วอลเลย์มังเรียวลากกันจีมีจีจิงกุมถ้าเดอราอเมริกาลีจูหัวแล้วก็ South Africa วิสเตเดียมเลยว่าคำท่านแต่สเตเดียมเลยจูหัวแล้วอาไม่ยงมาเร่แต่มีขังเรียวไรก็ซาสากพ้ากะกาบกันจีขังจานเลยพลุงเจนฮียารุยนะมาท่าเดอกับปังไปขวายลงเราเป็นแพลตฟอร์มท่าละกันนะมีเรื่อง transparency เลยละกันนะเจนอีทุ่มอะไรหังเด็กเลยจีก็ท่านกากษาปิงหินะท่านวิให้ก็ปังวิให้ก็จิลิช่วยเสร็จก็ให้นี่เห็นนะไบเบิลละหังปั๊มไม่จำ probably ก็ท่านนะท่านเอาเงินขมาท่านนะรัลลี่ก็เทเอาเงินนะกษัตริย์จังลียารุยประชาปิงริงพายจีเดก็รัลลี่มันก็เทียมันขมาชุงเอาเงินป้าจีนะขมุงทรานลีบยารุยปิงฮีโจจังนักเกริงายแต่หังเดเจนอีทุ่มทำไม่เขาไอ้จิมนี่มันนี่ก็เอลิสยังละอาจจะทุ่มคนไม่เตะนอลิงโซลก็ government เชื่อมได้เลย state อะไรปั๊มได้เลยกูคิลิงโซลก็ทุ่ม administration เลยได้เลยก็คิดว่าไงเนอะตั้งคุลวิอนักเขา MLA ปิงฮีท่าเดงจีรังไงเนี่ยอินฟาลีออกที่ออกเลยจะออกเลยก็จีเนี่ยhe right เลยได้เลยอ่ะทั้งนั้นท่าเด ADC ลีก็ต้องarticle 371 เสียจีลี bill ก็ต้อง HSC เว้น rather accept money bill ก็จีได้พวกก็อัตราการท่าเด affairs matter subject ก็ต้องจี HSC ลี rather ได้จีพวกก็จะ HSC ก็ลีว่าออกเลยจีได้หรอแต่ HSC ปิงจีน่ะซาลก็ไอ้จิมท่าก็อีทุ่ม state ก็เตะเลยก็เตะเขาเรื่องมุตุยน่ะ trade เลยก็ซาโนโยโอ้ก็ที่ political ที่ว่าท่า bargain trade แต่ละจะ US เนี่ยคิดว่าIsrael with relationship Ukraine นั่นนะขังโซอะไร China นะ trade สาขังโรค Burma นะอะไร Bangladesh นะ Pakistan นะ India China ลิงสิเขาเรื่องก็ใจนะอีทุ่ม US นะตั้งใครจำผมจัง India นะเดียวกับอะไร China ลิ relation สาวเรื่องก็ใจนะ he ought to politics ตลอดแต่ท้ายก็โจเอกนะเคลียร์ที่สุดhe government of Manipur นะ implement สับลงเลยจิมซาก็อีทุ่มโชคเขาเลยจิเสยจิตละจิทำมาตุยกับชาวบ้านก็ท่านนะเจอาดังหาเคลียร์จิตรังเลยอีทุ่มเกี่ยวกับองค์ตาร์ทุยกับไฮเวย์อดูดาวเวย์ปามันนิ่งละอีทุ่มฮี downfall 3 มัน downfall 3 มันละก็อาจจะฮีอาดังหางท่าเด budget ฮี every year ยังละอาจจะเว2025-26 เว budget ฮี PR ตั้มนี้ก็เชื่อมเนี่ยอาจจะกุมว่า32,000 crore มั้งเออาจจะกุมว่า35,000 crore กันแต่ก็35,000 budget grow ฮี grow ฮี budget ฮีก็เลยไม่โปรแกรมสังเดเลยก็เลยไม่สิ่งจริงเดเลยก็จะให้อีทุ่ม MLA เป็น aware มาเลยไม่จีเดละฮะจะจิลิท่าเดสลักให้ว่าจีนี่ share next question นะฮันให้เลยเขาว่าต้องคุยไปเลยquestion มั่งฮันให้เป็นภาษาอุตสาหกรรมว่าก็พอกันกูเจนquestion นั้นก็ขึ้นนี่คุยมั้ยอีสิกสังขละใส่เลยเจนอะไรอะตั้มหิมิเลยเขาคุยไปเลยอย่าเฮลิอาคเลยเลยริไม่ทุยเดอต่อสริงท่านนิ่งเสียฮิตาตั้มฮิขมิววังอินอยู่ช่วงไงเนอะอาคเทขังไงอาทังเสรงรันชุยนะ mention สักใคร small town committee เดอใช่เจน small town committee ฮีอิชิ ADC นะยังสังลากจีฮิละทิ้งไงก็เลยอยู่ช่วงไงนะนิ่งยังไม่คงเจค่ะว่าฮิว่าอาริวิท่าเดออีทุ่มริงขังรูมฮิลีอุครูตาวน์ฮิละมาเข้าลักกันเทยจีค่ะว่าอีทุ่มฮิชิมวยนะว่าสารีนันปะตัยนะโชกไอเรก็ต้องกับมันลักกันโชกไอเนี่ยก็อุครูเวอลงฮิลีการ์กสังอาตัมจิตารัน septic tank ฮีก็จะเอาไว้อาผมช่วยนะฮิริพุตังโรคแล้วก็เลยเดเลยก็ขณีลีคำเข้าก็เฮร์จะก็ว่าท็อปลีปั๊มดักเลยปิงจีน่าจิงลีเฮร์ตาจิงจีน่าจิงลีเฮร์ตังโรคแล้วก็มาเข้าลักกันนะที่ไม่ซาดักเลยปิงจีลี appreciate ละสักก็ก็อีทุ่มนะฮีเธอไม่ได้ให้ไฟsuggestion ละมิงสักไง public ปิงลีเธอไม่ได้ให้สิก็ public ปิงนะคิสารันก็ละยังสังเด็กเลยจีปิงจีน่ะละก็ถ้าแต่มาทำไม่ได้ยังสังข้าพาราก็จีบาจีงานไงจีก็อีทุ่มไม่ดาวน์ฮีคำเข้าฮีถ้าแต่
ก็จุงค่ะจุงสังมามันแล้วก็อีถุมไฮจีนิกมุสาลักละเทย์เลยตาวน์อาลุงฮีเจน่ะฮิบะฮิบะอาริวิคิกละไซด์อินะอิชิเอดีซีลีอิชิสรังรันจุลิงหันขังไอกุยชันจีอีถุมเอดีซี election หิมมุสาค่ะวะตาวน์หิมมาเธอสังไปมรละก็จุยฮิบะฮิละแต่silly question ก็สาระคืออีถุมวิคริงครักลีไฮจีนิกสาลักไอ้เนาะอกถุยง่ายเอากี่เด้อ term เถงลักไอ้เนาะอกถุยง่ายเอากี่เด้อฮี question นี่สังไงเจน่ะอีถุม CSO สปริงเวน่ะละสังสักขังไงเลยค่ะละ suggest สามีโลก็ละ public ปิงเวน่ะละฮีสังสักขังไงเลยค่ะ suggest สามีสักไงนิ่งเชื่อเลย Ishi shina along with Vice President ne. Rimla. นี่เสียเลยจ้ะ Yeah. ไอ้เรื่องนี้ฮีไม่เอดีซีเนี่ยยังสังลักตะเคลเนี่ยยังสังละจังก็อาทางข้างเท่าละฟันโซอร์ซีวัดไหนนะmanage ก็สาลีเที่ยวค่ะ problem เลยบ่บ่มได้เลยก็เลย issue 15 to 20 วิตามเขาบอกว่าตามจังจิลี15 finance ลีฮิวี program ฮี problem บ้าอีทุ่มวีคำเข้ารุดควายปั๊มฮิบ้าฮิลี problem เที่ยวกับไซด์สิกท่าจิเฮร์ควายปั๊มมี problem เที่ยวไซด์จิลีเที่ยวค่ะ timing ก็ท่าขี้ค่ะก็ชกจังลี problem เที่ยวค่ะวันเลยได้เลยเร่ก็ละอาริ sanitary workers ก็จีบิงจีฮิบิงฮิละ government appointment recruitment ฮิมาสามันเด้อ contract basis เองนะ whatever source สัมพังร้านคุยกับไปอปงเจนังร้านคุยแล้วก็แต่กระจังอัคลีทิ้งผามังเองนะจิละกระจังผางาทรารามักตลบมักมีตำลังไว้ก็จะ source ชิมเลยทุ่งโมอีกเท่าไอ้ problem เขาเลยนะก็latest the last 15 finance we program เรียกจังก็ได้ฮีอัปมละระคนบาสิเวนักละคุยเลยใครเนี่ยฮิฟักว่าฮี problem เลยนะจีละเสียงกูไปเลยก็ละอะไรทุ่มวยคำเข้าฮี dispose สักไปอ่ะค่ะ renew สักไปอ่ะค่ะแต่จีละงั้นตีละก็ machine ก็ท่าจะ install สักละก็สักไปก็จีบ้าจีprogram สักเลยแต่ละนี่นะลงนาวบิงลีแต่ request สักให้บ้าบ่อีทุ่มวย revenue บ้าฮีสำคัญแต่อุลลิตุกันตราขเลยเลย small down ฮิเล register สักละก็อัตุมวยฟีนาวจีมีกระจังนี่กระจัง maintain ก็สักจีสับไปไม่ขาดก็อิชิวิฮี small down นักสิ่งละท่ามรักลี long now นักสิ่งละท่ามรักลียูนักสิ่งละท่าเด้อขังแต่ขังไปขังฮิกท่าฮิจุงนาเดเลยเด้ออดป้าเจก็สับไม่สับไปลักก็จีท่าเด้อที่อินักที่เลี้ยอันฮิบายฮิตาจักเด้อเอดีซีลีอินดอร์สักจังนี่กระจัง revenue ละ generate สับไปเลยก็ละอดป้าเจละมันทำให้ตัวสับไปละไปก็เจ้าอดก็สักจีเลยไม่สักจังเยอะเลยนะยังสังไปตัวเลยละป้าเลยว่ะก็จะเอา employee นั่น any action คุยไปตัวเลยละเลี้ยมนิ่มละก็อาขนาเด็กสิ่งเลี้ยปุ่งป้าไปลักก็จีใช่นะลงนาวบิงนั่นเลย initiate สามีละก็ไอ้ register ฮีสักละก็มันทำให้ตัว sanitation นี่ที่เราจะ maintain สักสิก็จีบ้าจี encourage สามีนี่จะนิ่งสิเร่จ้ะนิ่งเชื่อเลย last question อ้าวเขียวระเมื่อไรลุยก็ว่าอีทุ่ม concluding remarks ฝากไปเลยไม่เงยไฟเศร้าเลย last ไปเลยละอาร์มาฮัน first กระปังสักเลยทั้ง first กระปังไฟ first question ปันอะไรก็นี่ลิกระปังเร่งสักเลยโอเคจีคันนี้เลยเจียงเนาะฮันวิหางเจนนะคุณจะกันนี่คันนี้ลิกระปังสักเลยคิมทังฮันเจดราดาใครเนี่ยอีสิจิงโชว์ก็ทำนอลงwith president Mr. Kansunak กันเลยMr. Sorintan le ning shi midle kala khyak shi panelist ping le midle you question he are 15 finance we shonga na thada chi shongling han ngai 15 finance he ishi are adc he difangai na layau gi da release masala le dak le he release sar ka masar sahai ka ceo na shi chinra ka athum na khigle sar ka singra ka or dc na singra ka
or mani ka release masaluya ka term pai haugida release masaluya ka hi kashman sarakle jibaja aka question aka ka khnya le sarchang na tang hangsar are we people representative na itum hi initiative khimi kichine da hangdale china ADC we power and function kala fun hi ADC na singhai kha itum people representative are we MLA hi awi power function kala awi funly sajak pai hi leila kajibaji thada ya really thanks ngai ning share Kipaling han khangai da nuje sir akrib han aus la thaga second baje amai kapang bam first baje ojang ran chu da han kam ni yo khani na ta khumyor ning share 15 finance we fund position ni release sar issue we damli proposal mi gai tong je katat kai nei ara siona proposal ka thal le re ka ichumui arhon administrator hi TC li appointment mi de le awda TC jang babamra ka proposal baba ADC na ta da ji implement sar ka ji achon thang latest finance commission we guideline at shuda village authority we through na proposal miral ga chiwi channel na chatak leni ka jang khatwa ichumui autonomous body liver hi political institution la sak jang awda chibaji implement masa bai gine ka arwi ADC malai thugida chitha da jattale release la saura reti ena le khaine chibaji. Okay, second question je ojak bang bam na khang han kam yo la question jibaji ve iwa jang khatwa manghan ga ngai ni marama ba ADC li ADC u fan mira MLA li MLA u fan mira ka ta da ADC u fan ung kha MLA u fan kai khui khai u mong tha da phning bai rak le jin de MLA ping na ya ka i du mili ADC u fan da le sa ka apong ji chung mai da MLA la u fan sang lo ADC le ADC u fan sang ro sangi da kla utilize sa gi da kla ji ba i thung ma pam lin da naram iram lin da ajaw chung mai da ung da rat la ka ADC makhlai thran chamsa dan na hi MLA ni jawlo ADC grassroots li makhlai ji thran ba mi ka tong hi no li wa la MLA li yang samphang la pai samphang la pai depend sa gi na mang sau da MLA li wa ta ji li MLA bing na waring phat le ka ring shili la ja thumi tung li le de le ajaw ADC le sa ka no le problem sha khira gi ji ADC na problem hang phanga hang thru phung mi khai ni hang ma ti ji na yang sang gi ji ni ji da the responsibility ji khwing ro gi ji ning share Okay, ning share last question athang ba je han han ka pangrip ng sakriya okay China ko kung sao sa da kai shi we discussion are here ning share thalaga na participate sa mere itum question kang han pinglam thalang han mere resource persons pingla thalaga na han ka mere concluding remarks ada na shi matili 3 minutes each mioge 3 minutes each adang extra chung ko da 5G kanini katat khaine itum pajak vai ready sa ser khaine jena 3 minutes aina zat house Jena atung order jen thada chata pa mau sai amai wording na ka rimilo laga mathang chakla sai achiwi gadi believe ADC election hile interest laila gai nai thung tong la thaing rok tole chena ADC election hi itum sarane it's our constitutional rights yoga jang high court le PIL thalaga PIL 19 of 2014 he 3rd March 2025 li judgment so khai nei jidala chili constitutional rights ne chiwangai na within 6 months election ka sar ga masa marag ji consider sa laga decision khilo ji hi high court with direction le de lewo hen ji pa ji pursue sa laga itum na ara ma
PR president's rule hi na maram sa laga election ma sa paim ne jiga khim tham ne but still then itum walaga direction mi haida khlei pajli itum approach saran walaga ka thawgla direction hi thada high court mi khai pa chi na sarga ma sa maragla consider sarga ma saragla ji wang han laga an o maram hi wangai na di first hour maram wangai na EDC election ma sa paim ne chi lei hai kar facing ji juan mathang khoi wa man laga EDC election wa sa gi ji chili itum phai John ji yun man lag wa sa khoi pai gi ji no ka ina ma hang la ina ka yu ka phaning li wa hi pa hi wa tu ka than na bing la yu convener la hilipam da le ye shi forum na la pursue sa le re de ishi changai jaina positively issue PR hi withdraw sai ka maybe itum la EDC election hi la thayau la pai ma sang la ka ji pa ji i positive not aina da sila ga na hi hang la ga tangau ge ning sila ga rin thung tong li tha da mahang thei mama dui thei salan thun ning sang la ga nang na khami wang ning shere amai award tingli no concluding remark mi khai uwa o jang ran chu na we concluding remark extra time jang gi ta le 3 minutes na ra mic off sai mi re henai ka ai ni shere matalai na EDC li power devolve sai laga in practical tada in spirit na ma khami gi ji ya ithumui every as a whole we collective responsibility and hi wangam thalai na otsa se ji baji nganing rom laga next kraliam thamai da dom rok laga sa se ji baji hangai khagne le aru election ma sa ji hi time na ken e ex EDC member Manipur we kan forum we kan menarak sa da hi district by the way long now tong lila mapilai sang kan kai ni time na ken e state government li governor li even prime minister li home minister li 2022 li Christmas end dang da mazang la Delhi li hi wangai na camping kak sa ni thum ka ki kam sok lak tu why because in athang khang ji ni ichum khala to interest hawe yeri silence hawe except tang kursin aw long nak simang sok EDC election sa khwai jang the rest CSO silent Chandel CNBO na agasi ke ka full meaning mana jila chitha de ithumi responsibility ji yeru pressure ji wadau da ji negligence khle yawe on the other hand ithumi people's representative ping na one way or other delay sa khwai khro tha da 6th amendment ara raw ga jo 6th amendment li 10 district jaire 10 district sar ga 6 district sar ga jin principal act we so the chapter 2 we close 3 we section 3 we close early mathalan ga biya dili one district akain khani ko thum rum lagal EDC aka sapai ga jile and arwi district rajana suppose kamjong faisal none tengnobal kikala delimitation lam lemne establishment aklam lemne election ji one coin amazat paimne jana 6 existing is hasalaga chibaji slowly office establishment khangate ga tongji mathang salaga next li sapai ji ne and he ga problem la le jan he ga no thumli hangla district aga khaning room like EDC akala sapai jana 6 district ji meaning la arujang immediate wanga solution am lay mani and election ji sala la 6 district ji sa khwai ji ba ji li stand sala ga long now bing na la ji mof ka sami lo kala hi yeru wang sa ji ji hak na da ara development la bai ithumui economy la bai social relation la bai chungna da kep le yan hi ba hi ka thak lu li sang sak khwai sa se sai koran na kan san le la na rakh mi wang ning si si ai na chok ning schneider o jang ran chuli oja ga pang pham la awi concluding remark ka shokhi mi no Eva remarks pa ji hai sage question mang han lak thugi de yu topic jile yaru ili no question sao ge thaga interaction bali cover jungmei de sarag ji ni jangkhat wa yu topic ba ji HAC versus 371C I mean
6 schedule yang 6 schedule hi itum yaru ko tong hi khilakla itum li implement sa ture ko 6 schedule sa mango pongchap jungmai jibo khajili yaru kiwang ko shana kanam msa thu jingle jine ara factor aga hangawe question masala la adhang hili issue first question khangan bajina khui shok topic ka Village Authority Act 1956 discussion savai leidle G akanava 371C akanava 6 schedule higatum maram salaga itum yaru bingwa focus malairam ko kajibali rin laksik lag jibahi stumbling block ko factor ko hi Village Authority Act hi pangchap ma khami muning ne mathalang na mi kha hi 1956 Manipur hi union territory na lai la khami pangchap ne mai abrogate sarang arui la lai se jil la lai bai fu te hi po furla ka arui 371C mi da lai ba hi itum matham mi da magnify saura him tham mi da shijinu si maning ka ma mirang je 6 schedule ba hi itum po si yaru hi confuse ar lai la ba jena itum hi focus a khalis high se itum khala da 371C hi strengthen masa khui khar hi khani maram hi ping hi manat la confuse sa khai no yaru wo akhanava mamirang ko 6 schedule ba akhabanava khrewi ko arui phungdak leba 371C ko jeep prioritize us focus us thaga strengthen sa paira do khui factor ra khaji akhanava even concluding remarks 6 schedule ithumnava arui yaruinava autonomy chungmai financial autonomy thamai my economical advantage from thamek khar hangre kha hili political implication lei gijineva yu thai khu ba kha political implication ni khigla ka thala khawla ji isi yarui bing ka deu ha thada mom chukrang jili dai yu thai khu share saw ge ina la yon sabai na thumna la pa la lam chuk mi lo 6 schedule wi jili adhang hangai reina they have the power to make law land laws social laws yang athumna customary law pangshap mi hai khawa they have the same power to unmake the law hi ithumam lai bai me law shem law da mi hai khawa law ji la khai khai shabi pangshap le go ishi manipur li community ka thum ring room da le ji dinaim sa bai me ji ji ni wo Manipur context le pesa la hauge kongjai na pamda khlai ngalai bing hi khipashi wing lai khlai mai de ba shiwa ashi history la lai ashi wing lai la lai ka phungwing lai hi claim samne kha ithumna refugee ne da mi da khlai mi yur bing jina pamda khlai nglai ji khipashi wing lai claims are the claim ki pashi rights claims are ishina ka wi mung dara chi thai ga wa hili India government na wa ithumi naka wi rai hi naka wi mashun ga tan na khlai da da ka ji li apongai na tha da sa ka than mi bai rakla sa shman mi bai rakla da khot da khlain da 6 schedule hi rip se na ishi sabta nagas no poni jibo India wa mam ju phamre ne aru khuyau lo jire kala jibi instances lo trak le ye khuyau lo 6 schedule hi implement sa lo with certain local adjustment thui gai singum ni jik tha le ye bai kha idum na wa hi mu khui pai mne hi dai ga wa ishi yuri chronology reflects high jilla ka hiyu rector now na machugran mang maning ni wo idumi yaru hili
thêm thằng mấy đứa khởi mi ping làm chụp siêu yuri khởi nào thật đó humor li khởi chân sao chỉ thằng ava vu ra ping na athai cái thu sai khờ nào ra ping na hashi cái gì political blunder political decision li mistake sak le da hirak shok ni jin de chỉ de example site sak vai tra khali Mizoram we, I mean Tripura we young say. 6 schedule ko Tripura la, Khatha Salala, Arab population he, tribal being liver, Kareli, tribal being no 70%, contain 30% the laser. Arab reverse no outsiders no 70, tribals no 30, unda haini. CMI na dangda ayaru mina sai lagwa mayang na Tripura wi CM la sai lagwa tribal rights defense halu ji law wi na constitutionally mi gai ji kya khain dangda sapai kya khain dangdam sapai him ju ki ji ni wo hang da level if we have the power to legislate law we also have the same power to unlegislate it ji phapta gi ji ni wo jili political implication ji chili like share jini ituming lai mining resources edc na yang bai 6 schedule we jingni yo arui itumi mi yur mi jat na maning la pan da klai abam ming hi registered patalen sa serol autonomous district 6 schedule we lungli ra ko land loss ko dong athum na shem mi jinda property inherit sagi rights la tumne shem gi de chief we or headman we inherit sagi ji rights la tumne shem gi de 6 schedule ra khle de thumili boundary district boundary hi retro sa phungra hi governor li pangshap mi ai de khle ni haksang ba ye teosang ba ye hi khubing hi hili ba lo khubing hi lu ung lo sa phungra tang hu lui khu sara hills li sang mi ai ka kangbok pili sang mi ai ka当户旅空几个特啦，生命一个 minority 啥的话不么的，那个去公家位啊，经理公家位路当，输入啦，福隆少啦，只一同往 politically safe 啥啦，今年吧，今年吧 6 schedule he constitutional rights 呢，可谈了一同 Southern Nagas 往以为 take fine 等的 ，it's a trap, political trap. Trap 这里个啥个咋个？high made le ho page high made le ho economical advantages for truck high made le ithumba na ba khi thai le le economical advantage thai thak le ni wo we don't see the political trap thaga idum ji commit wa sau si la wa sau si ji la ji ne ji ai na ba sam patai na iwa 6 schedule maram hi ithum khanui thot ping thai ga jak jak se aji idumna economical package mangjili phaning laga jiwe advantage mangjili khrom laga political mistakes political steps mongwi bai jibai hangre ning shlagai ning share are extra time mi khai hi athang audience mi na mang han tu da athum khoyon nen thumli sangmai ngang sa khai all right ning share ko are khana wa da oja shangna our concluding remarks wa tam ko khimira no 6 schedule na jangat ba itumis tribal we wang safeguard samai jine thukla kaina hi analysis yang sakwai leye ka hi tra ga tam khuire kai khanaru hi ka hangle h hi laila kha da are we article 371c malai rang laga india we independence sang phang tam li jang kala chi atam jili itum chief political agent appoint sa laga hill we administration hi ngai da le sa pam pam mai tam pawing tai da sing pom pom ji ji itum mam lai pai mko ji da the cry na 1947 li ari we Manipur Hill People's Regulation Act the jang Hill people we wang Manipur Hill People's Regulation 1947 da le jang ji khla tam jili member hi 53 lai sai member assembly hi jang 18 seats were reserved for the hill areas ka ji record li mathala kaina le ji
53 clear tamli la 1853 clear tamli la tribe ka phungwi wang da 18 seats hi reserve sa sa pambam ji ne ji thumna mam lai pai mani yang jena ra I thumna thegi ji ba wa athang gang ji 1947 li la aru article 371c wa 1972 li khlainda khranda jimra rang la kala Manipur hills yang da lai sa pambam mai jili 186 hi ka phungwi wang lai sa pambam mai ga ji ne jinda ka ji thai wa I thum hi administration li khangatai ga tong li ngatai sa pambam mai ji ne mangru manai ga ji ne ka ji ka tha da ki ka saukla naw da ga ji ba ji aru reader wa mathala ka na tam jili lai sa ye jang khan naw da I thum ya tam jili wa hi tha da aru ra hai ni ji jana ra ka tha da kya ka ki sakla jaga da in ga hang ji the Manipur State Constitution Act 1947 provided for a democratic there was a 53 member assembly including 18 MLAs from Hill jide jiliara I thumna hiliring phamai kap jiwa kiga post a Hill minister who had to supervise the administration of hill areas under Manipur Hill People's Regulation 1947 da thala kai na chang is dala atam hi to dai da jang thada point ji na pata ge ji pa ho ge ji dala jang ji da sa da ri we union territory aina khla tam jili la ka thada laikla jaga hill standing committee da thang is speaker na hangai re Union Territory Council Act atam jili 1956 atam jili Manipur was provided a council of 30 members and 2 nominated members. The council was provided with a committee known as Hill Standing Committee with a separate chairman. Hill Standing the committee the khalatamli member 30 khalatam jili la chairman a khang tai da hai laga ka phungwi separate the lai pom mai jidala ta tam jili mathala ka ni tha da sarai jidala jang 30 member khalatam jili I thumi 19 lai sai jidala ji jang ti da da ram man le jana ra hi I thumna mathala ka na nei tha da analysis sa se jaga hi tha da to in to tai no maku pai mara I wi thai ka khuli jang in to tai na ku bai ka ki ka sao re jana let professor kamu mai kamai na ka pj hile ana thalak hai poina ka khami pawa ina ri last year hange ari we HSC we point jili last agatang jili 13 jili jang hita da mi haida khle pawa ari we for legislature function le haire jang jui thili ari we the power and function of the district council we le lu haire is the jang ari ki ka jurisdiction our matter sexual we matter he which is under the jurisdiction of Hili 13 point lay is the 13 jili any other matter which the assembly may by resolution declare to be a matter which shall come within the provision of the hill areas committee jili clear sala kaina katong hi thada hill area committee we achingli rarer provincial ji lai haire ji lai ka hai ji wa arang rgi ji wa ili nali empower mi ka uniform sang rai ka sahi uniform samping na rai wa sadala jain ar hi wi lai ka hai ji li malai khang sak function ma sa khang sak ji wa khipa nang rg khipa nam tu rg la jaga uniform ka sang ba ji na I ji wi ka sam sa la rai wa the uniform sang ka hai da people all taking quick people will mandate quick hai da people will mandate jain hi khiwan malai ka ji ka thang lo wo jili solution ji ra ro wo jain ar jili professor kaung mai na ka hang hi the analysis of the power and function of the hill areas committee shows that the HSC is a powerful instrument to safeguard the tribal interests and promote good governance and developmental process in the hill areas. However, it is necessary to examine how far the HSC has been able to protect the tribal interests. Professor Kaung Mai na ka pi. Then conclusion jile ana. It is said, but true, that the HSC has been sabotaged by the Legislative Assembly, controlled by ruling parties and the executive departments. It has become a white elephant of the legislature of Manipur. White legislature jaga ara thada
ka char ki ka ma sawai je chat lam cha sang pa ha ma ga jang jili ka hang nei ji power of mi hai re khai thu mi legislature mi ping hin na ari ma fu ji le jang elephant way a ha ma ga jang tha da pam da le ga ji cha na ka hang nei jana ana khang te ya ka ma thala khai ka pi da la ga lastly ana ka hang hi moreover the aspiration of the hill people have gone beyond the HSC da ana jilim thala ka na sang mi hai da re jana most important the leaders of the hill people and the tribal intellectuals including the members of the media are to compel the members of the hill areas committee to do their jobs as provided by this important constitutional safeguard mi ka hai le ka hai oji jao ma ka sa nei dela ji athumi duty ji sa ka wai itumi intellectual ping khi ka ping na itum pu sa phung re ji ne jana ara hi ka tha da function sang sa sikla jaga people itum ping with pressure people itum ping power people itum ping with movement hi le phung re public achi issue with society li public hi tha da movement ma le chure thalai na hang ge ka ji tha core agenda issue akali or he ji salo instruction salo ji function sa se ji we really sa se the something instigated ka sa ji mangli itumi people ping na jili follow sa la ji mang sa ma de none other than ji issue maning me that's not we call political issue ji political issue maning me but itumi safeguard itumi right itumi political India ling room dal ka itumi political issue ji wa hili article 371C na mi ka hai ji ari itumi Manipur hi tribal ping hi 6th schedule ma chang ne Assam somewhere khande here 5th schedule we area jili ching la ka khlai ne but thalala 1972 le rana itumi kya khlai sigla ji article 371C hi ji inspire sami la ka hi le aula da itumli hi da lai lo na thumi da ok thui sa lo da khang te mara rang la ka chi sing la ka ok thui re da la hi iwi khulai da hi li mi kai khulai da ka ina khulai ji ma sam tha la ka khulai ji ma kap so ga ji da da ka thi da la ara khulai ji ina sam tha jing re da la every 5 year li sam tha la ka khulai ji re kap sok si yo no mai la thai re ma kap sok la ka khalai la ka ma ka pai thu la jani to me for the last 40 years a thai ma kam sok thu da ara no mai hi la pra tha da ki ka hai da la ko hin ka hai da la ji a thai la ma le thu da la jani ara a thai ji kam sak se a thai ji leng sak se ja ga public itum ping let us wake up let us stand up go in the hang hai public ping li people movement a khara se jili MLA chui party ji mara lo jang politicize la ma sa lo but people movement a khara se lai hai kar ka da claim meeting je irrespective of all political party le pai hiwe aching jili hiwe le ana singkhui la ka o chi sarano jili ma sa thu ra ka na ithumi society li iko phungli yurli legacy maning man da li condemn sa se yo in the strongest term strong condemn sa se kala chi tha je ithum aware sa se jaina people movement a ka hapo ka wa iwa youth meeting li ka thana ping li indoor sa la ga arom pasiwa chakum Iran jili youth international adu da semkhui laga hunna khali meeting mati phanga rally chatale delhi li ka dale maning Manipur phawali ki ka sa dale the issue ji na targa necessary lai phunga ka necessity sa ka ithum saswo issue necessity ji lai la ta the silence sa pipam jang iwo ta da mulung tung la ka ithum da khachi chi ta hang ka wa ai ithum long khlai ji we aspiration agenda subject na te wo vision nga te wo long na ka tong sa pai ning no wo ei thum hili phap tang wi dele jan aru hila cho tha ga article 371C hi implement sa pai move sa se da sa ka chi ka tha phap tang wi la ga ei thum ya long li phu khang pa ra lui ro ko hila isi wa danger sa la ke jan hi ma thala ka na clear sa hai la ga spearhead sa la ga cha si je hi wo mi ga hai ya constitution na right ithum le mi ga hai na thum ka phunau ping nai da mi ga hai jili ithum na ma khui sing thai ma khui sai thai la ga ithum tha da ithum khla tang nang pam je very sorry jana youth ping na thang la ga people movement na ka hapo khau sai ga je iwa conclusion remark sa da che hangai sai ko le ning share re sa va rally chung khaning shie hia ka ring pha kala sok mi atam ithum li samphang sakla hago pogan tulaga arira shung da ranguru mi da ithum ring phala khaya program akhang sang sakai re resource person ping ach atam tiong mai kha limited chawgi da athum ni amung na chi thai ka atam kshi khawa long le athum na hang mi kai ithum psycho ro bang
fruitful sala khai itum na tam she quick pa ya akhang sai atam ka sak chung ka khlaya busy ka sami mange ka sala la tum na tam khok laga itum tang khong naw bingli ra ka chi thai ra hang ka chi thai chi wang chung ning she yaru sai ko ran ning shi sa da bang pa lain ka phem sa shim chi wang ning shinai re resource person ping mang ra ma tu si ji wa program hi successful masam re itum acha audience ra dak le intum dongli ning shi chung ka phong shok de le ko na thum mangai na acha program hi ampung ko phang sai na thum ra gzong mangai na athai kham athai lak ne acha hi special sala khai zimik shono wa acha hi iwi ka phra zimik shone iu birthday ne chena program hi in acha zimik shoy ung tang sak chino Maramba iwi birthday hi na thumli mayon ngurum ngai chi iu birthday hi ishi tangkhu naw pi wang tena mang la samik pa pong li sakada muchuk laga aja zimik show hi itum iwi ka phra zimik show hi thang mayon laga itum ko tonga chat la gazam phuning sa jin da ka amai king ting da hor chak shok mi le da birthday khamyon nyao ngai hi da aja chat hi iu birthday pha chat ko chena itung dong chi jang rum re chi wan ning she a chi iwi ka prazimic shon tu na memorable sang sak sak mai de le ye chi wang ning shi chang khate a chu program hi itung participate ka sai ping himang machila hikta program organize a thang amai akna first question raise ka saban hikta program chung mai organize samilo youtube kila talk shows being la comments ko chung kharai program organize ka sai hi chung mai samilo kha hi program organize sai paisa jangai lan zangai paisa ma jang organize ma sarer mane ju waina kya ka sangai sala la chot la ke ningka da ning hak da contribute ka sa che tran itum sak shap ne aje hila jena shatsang construction na sponsor sami laga program hi organize sa shap da kleine ida da ning tong la ga ne ning hak la ga na itum collective effort collective contribution committee tran itum yarui wang ma thamai da sheba sa shape je waina aje shatsang construction le yaru saikoro mangali akshida hoshok laga ishi organize sami da clapping na chakmai ka chithei la sa tha kala ning sha jaga khaminga ye proprietor Mr. Tungyang Shatsang na akshida khashok miron jo Tungyang ya changra de le yaru saikoro na pa akshik phemi sha bang ning shi khong chok sa da yaro now ne yaro now la ke yaru wang matala ni khni thodu alungli burden le la gaina itumwe social welfare itumwe society li haksang re sang vai wang muchukta khleya yaro now khni thoda khala ke itumi tha da collaborate sa laga yaru wang mathamai da chungmai da sa sei ji hi machan sang li shit ngai next program na sponsor sami li shit khawai yaru saikor na poli re inam ningla alright aka khania sada acha itumli silem lagaina kala ka shiva mare lagla itumli ka shagza mizada klai royal caterers we proprietor jai amai khing ting chimre anarang ru midale alila ning shi azak sada memento na himi ngai nan la ka shok milo yaru na panga pheda welcome saprise ning shere awi ka shagazahi itum ashama program ko bail ka hall azing bail lita zara kala awi phone number la ina ishi we youtube with description hili sang miora ka chi gathana order sak ngai le ka wa awili ka shai shaki order sami baira royal caterers ca hi ena ka khwimilo chi hang khangai ne ara ishi kupsang khwai maing reo se inai thada aka khanimang machan sangau ke ishi ach program organize sa khai hi ara itum tong ta da ka thang do mong pai wa pai ra sa la pa yang ka ten ra hang sang la ka itum na tam she khui khai hi li ara adc hi fully functional ka tha da sa pai ra ge ji itum tyo mai ka thei re ka tha da hak sang re sang pai ra khina ka za chikali ka za le ji itum tyo mai ka diagnose sai re ara hi with prevention hi with precaution hi with medicines itum ka tonga acha thei ro ko ji wan itum tyo mai ka sa ka pa apong le mai te na ina partek sak pai le mai te achi ma ta lagan long nau thana chung ra jang de le ko chena itum kho khayang ka salaga political party a ko mang former adcs being we are intending candidates being we or long now being mla being machila ka tong go bang beneficial sak pai chi itum muchuk shok se
cái chỉ cháu role chính rồi sẽ cái là ADC hi cái tông cái vang beneficial sai cái gì thùng nó mà yang rock cái mà ya đó là cái gì là chỉ cái sang cái chỉ han cái chúng cái lấy đó là chú vậy nè cái thà mất cái lấy mong ấy nè cái lấy thà mất cái lấy thà đó chính cũng ở phẳng à lang ấy rồi yang chú vậy nè cái lấy mất cái lấy thà đó lấy đó lấy liêm thà lại nó function sang sắc sẽ ở cái khana cái chúng cái hàng cái này chỉ thùng cái tông cái nào ở sắc lá cái nó khui là cái mùi vào xe online này yang đó lấy pin nó thùng bị lọc chúng cái ninh share được cô nó thùng mùi cái tông cái miêu mang ấy nè cái là thùng lấy thà đó programs and initiative khui cả đó lấy li partake submission cái chú vậy nè thùng thà đó sai shop đó lấy này ninh share cái chẳng cái đây đấy ở thùng nào program hi cục sang khawai sau se hang khai tha da kipa ka mo ung mia lo a se thum ka shak zai khwing room se hall a jing le ta jang room se program hi ari hi cục ka leo da an thum ni request a khasa ke group photo a khwi ke you birthday mion ja ka group photo yar ma status sangwai re mina a se birthday ma mion mai te phak jam hom nei ji lewa hili mion khai ne gi ji improve sangai ji no kipa ko mong mi lo mi a chak mu chut share khai ni yo je na ari hey sao hey Jenna ari hi itum kup sang pai mai khwai itum mai le kharnao ya athang ina mi sau sa shon ja da ka pie da klenwa itum mi ngai le itum li phaula khai lak sa na amai weapon rang rum mi le dei Jenna athang rak jang wen ri pa na e ra jang khmi hi lak sa na wing la politics leading sang de le ka la society wang mu chuk mi da klei thai le ka chung kharing phai ning shnai amai hi ta dang rum ching se kup sang pai khwai ka la ka shak zawi wang da ina ishi former ADC aje HA very shangli request sao ke na ral ka se akra samilo la kai tum pasat ji khoi phai sa se cái nhà xây của xe sang rồi mốt xe cái thơ mà thèm mấy cấp gì sa shap bang shap na pem ding khaya rai khama ta yak sa va bri bra na ming tek man te me runu na ming ra shung me runu itu mi ko mo he ba ra thang gis da nawi ji khan nawi khak sui ji maning ra itum khrata na ma khak sui rar man chu wangai na ngo thor thui ra ngo shuni da da ngo yang jin na ra nawi lu kham shan sok mi ji khui phung da itum ari khak sui ra ga nawi tek khama te ok thui thing sak ga o ga thui we ko hor hi right mi kwing to thang ka mai sam bang sak la ok thui da khri ne ran nei thum ni mo hor mi ra ari ra tang khulung ram kran kha itum khni tot pi hina ninga da shak ba bai khra ngo chon bai khra ji phning khui di ga ra hi da hills indigenous network na itum le shra kaina atam khamatha tang khul kra tribal manipur hi wang re sang khawai mu chu khwa tam khirang sak ga aji no lu commission sok mi sampang da itum khar na chung khna hang stay da itum ya ri lag jang bing kra shim hi mra ra la online ne chung kha ra no sok mi shan khui ri sampang khai chuang itum na mi nim so chi ka jang ka de na ming dek mte mi ru no hi ka ta ka deu ga ka ji phen na itum ot manga ka chung kha le da ri deu mang da kar khui da ram thing mai da thang mai dok thi thei vai wang na tam stay mi shi tu o ka thui hewa ka pinga ka panga pingwi wang ne ka thui nga ka da ot sa bing wang na ji mu chuk khui ga right tum khni thot ka sai ga ma pam ra ka pang mai da itum pang ga ting ga phai bang ga weng ga ot sa da kwing tok ra na wang na de ji han ga ot sa da itum tang khul wi ka ka phung no bing wang manga khui vai mi ko moi tum wang na lumission mi da itum thang ka mai ta shung sak mi shi tu Aria Damithana Nim Tairakaina Itumwe Legisia Sorin Tanwe how Hills Indigenous Network we Tana Satellite Sorin Tanwe birthday Kaparazi Mixung Kang Saki Wanga Naminim Sochikata Rightum Nering Shiri Itum Mirin Grau Mirin of Ran and Itanomita Ariaji the Itum Tankul Nanaukovai Tankul Mik Clerk Platform Ran and I we going to create them state no当khu re sang vai wang da he da khamong shomi da awi channel le khang sakhi wang ni si jeng khade awi tung ri ram tai khmai sok mi ji ta shung mi ro itum nei da sia sa khang rum he na itum sai ko ru le khi monora mutai sang sak da right tum hi ka program tai mai da phamai da sa shap wishit kwai itum khamong shomi ru shi ru da chuwang sia da khaina ari le shira kai na itum le ngran mi khai ka sak sai itum khing ru mo ge ran lu commission le si jin da shung mi de tum 그자 샤이 사이코르히 이tum 파사링 존다 터크모탱 그상 사과이방 소크미어
등 그미야 지슈 크리스도 명승의 시야사다 보나. 아멘. hili akshida karang ning research la photo ka room jang se iwang maning ge jang mani itum ko tonga program rang room kai photo ak yo se hili thada line sao se se Jo ning snark